Yo nuko dutangiye filime yacu ntabyo gutinda kugasobanurifilms.com teka ugomba guhorana amateka yagaragaje ko igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba ari uko umuntu wambaye cyane ahaguruka akagikemura inkuru y'uyu muntu ntabwo nakayibabwiye kuko nanjye inkuru nagiye nyumva mu byiciro inkuru yandi amateka yagaragaje iki ninde bagiye kutubwira igisubizo cya buri kibazo giteye ubwoba kizanwa nuko umuntu wambaye cyane hagurutse icyo gisubiza akagishaka ikibazo cyari giteye ubwoba iyo nkuru ngo bayumvishije mu byiciro abagiye kuyitubwira ipamba rikomoka muri Delhi na Hasanze niryo ryatangije ino nkuru y'ibibazo byose ipamba bakora mu mwenda niryo ryatangije ibibazo byose byagenze bite bari kwerekana umwana w'umukobwa ni uri kutuganirira yagiye mu isoko abona ni mwenda ukoze umva uwo mwenda ukoze muri cotton ihambaye cyane iryo pamba ryera mu Buhinde gusa ni ipamba ryiza cyane ry'igikundo. Oh, you're not from India. None se kutari umuhindu bizutse The cotton is very famous in Europe. iri pamba ryajyaga ryoherezwa rivuye mu Buhinde rikoherezwa mu Burayi. No one knows. Ariko ikintu gitangaje mu Buhinde naje gusanga nta muntu urizi kandi ariho barihinga. Buri harukuna abantu uzagenda ugasanga urwanga icyayi cy'u Rwanda ikawe y'u Rwanda utajya uyinywa uhugiye ngo mu bintu ngo by'ubuyi ngo buyi ameliyori. Uyu mugore narakubwira ati iri pambi Burayi ryadusangaga y'abazungurika dukanga riturutse mu Buhinde niho ryera ariko abahinde ntago barizi. Hari umukecuru waje aravuga ati iri pamba ubundi ryera mu ishyamba bita ngo tarakona. Iri pamba ryera ahantu hafite uburyo hafite ikirere cyihariye mbese n'uburyo bayitunganya mu birihariye n'umwenda wakozwe muri iri pamba urihariye. Gusa guverinoma ntago yasaga nkaho ishyigikiye iri pamba menya rikomeza gukorwa. Umuntu umwe wenyine ni wigeze kuza atuma iri pamba rikorwa iryo pamba baritunganya atangira kujya ryohereza i Burayi. Ipamba na guverinoma wabonaga kidashyiramo imbaraga itarishyigikiye. Gusa umuntu ntago agihari. Uwo muntu watumaga iryo pamba rikorwa cyane akarihingisha rikagera mu bihugu hirya no hino twamuburiye irenge. Bakimara kumbwira iyo nkuru ngiye nk'umukobwa w'umunyamakuru naravuze ngo ngomba gushyigikira ko iri pamba ryongera rigahingwa. Ikintu cya mbere yakoze ni cy'umukobwa yasaza kugitangaza amaguru cye. Ndabona wanditse inkuru ivuga ku ipamba rigera muri Tarakona mu ishyamba rya Tarakona ndetse umuntu watumaga iryo pamba rihingwa uhashize umwaka yaraburiwe irengero ipamba ntirigihingwa ngo ryoherezwe i Burayi. Cyane ko uyu munsi ari umunsi w'ipamba we. Last page lo izana fillers. Nari biyo nkuru muze kuyisohora ariko muyisore kuri page ya nyuma y'ikinyamakuru ntage twika. Inkuru ngo y'ipamba ibinyamakuru byageze ku isoko urabona ahantu ipamba bamaze kurisohora ko hari ipamba ngo ryera mu ishyamba rya Tarakona ngo umuntu warihingaga yaburiwe irengero kandi ni ipamba ryiza cyane rikomeye. Iyo nkuru ikimara gusohoka ibiro by'ubutasi mu gihugu byahise bimpamagara. Ibiro by'ubutasi ngo raracicikanye hari inkuru isohotse ivuga kuri rya pamba indege zirahaguruka kubera ipamba bigenze bite. Iryo ni pamba nyabaki. Umva iyo nkuru yageze mu biro bya Premier Ministry ibinyamakuru byose inkuru irahagarara ibintu biracika. Igitangazamakuru cyacu bahise baza kugihagarika. Cyari cyasohoye nkuru ivuga ngo hari ipamba ryiza cyane ryera mu Buhinde mu gace bita Tarakona ariko ngo warihingaga ngo yaburiwe irengero ashize umwaka. Iyo nkuru nyimara kuyisohora mu gapaje gato bahise baza kunkurura banjyana kuri office. Banjyanye mu biro by'ubutasi mara y'amasaha 16 amayimeri amatelefone yagira umuntu umusoka mukire vuba. Umukobwa yageze ku kazi asanga ku kazi kiwabo mu gitangazamakuru cyabo cyasohoye no nkuru bakizengurutse cyose abashinzwe umutekano maneko biba mwitana rimwe mu mujyane mu biro bya editor to your price list. So we are submitting the documents. Umva amadocuments turaza kuyafata like this. Polisi yasize kwataka igitangazamakuru. Umukobwa yinjiye nta kosa nzi nakoze. Uyu mukobwa niwe wazanye inkuru. Wowe yemeraze boss wakagurya usi ibintu wakoze wandika ibyo utazi. Ariko nginanditse inkuru y'ipamba riciriritse iriya ntabwo ari inkuru gusa. Iriya nkuru wanditse ni ibyerekeranye n'amabanga y'umutekano w'igihugu. Ese bino bintu abayobozi bo hejuru muri guverinoma byabarakaje. Iyo iki gitangazamakuru kimaze imyaka 70 gikora kubera inkuru watumye twandika ngo y'ipamba twese bagiye kudufungira igitangazamakuru. So kandi ndanakwirukanye. Umukobwa baramwirukanye ati ririya si ipamba gusa ahubwo ni amabanga y'igihugu. Ubwo uzi inkuru y'ukuntu yavuga ngo mu Buhinde hera ipamba ryiza ariko hashize umwaka umuntu warihingaga akoryohereza i Burayi yaburiwe irengero. Ibyo gusa byo kuvuga ko mu gihugu cy'Ubuhinde hera ipamba ryiza none leta yose iramanutse abayobozi bose. Aya makuru ndi wagoye wagakobwa we. Je nabonye umwenda mwiza ubona n'iryo pamba nta ruganda nzi nagiye nyandikira inkuru. Nyuma y'amasaha menshi bamajije mu biro bya RIB bampata ibibazo RIB yo mu Buhinde. Bari bazi ko bari kuntera ubwoba ariko batumye ngira amatsiko yo kumenya iby'iri pamba wandikaho. Umukobwa umvishe ariko ukuntu afunze umutwe. Iri pamba uvugaho leta yose n'abayobozi bose bagahaguruka. Iri pamba ni nyabaki. Nubwo RIB yo mu Buhinde ziko yanteye ubwoba ahubwo bagiye gutuma njya kumenya mperereza iby'iri pamba. Mu Buhinde nimba babita ikigo RIB yo mu Buhinde nimba bayita CBI ndakeka
umukobwa aravuga ati CBI kubera amasaha yamaranye ngiye kuhita amenya ibyiri pamba neza uvugaho bagasara noneho nzakora inkuru ihambaye cyane inarenze kurushaho namaze kumenya ibyiri pamba uvuga abayobozi bose bagahaguruka ikindi nabonye bano bayobozi bahagurutse bose ntabwo batinya ipamba nanditseho nta nubwo batinyaho handi ipamba ryera nanditse muri ako karere muri iryo shyamba ntabwo aricyo bari batinya ahubwo babonaga bafite ubwoba bw'uwo muntu waburiwe irengero watumaga iryo pamba rihingwa uwo muntu ngiye guhiga amakuru ye mu gihe naramenya amakuru y'uwo muntu uvugaho leta yose igahubangana ntabwo nzigera ntuza umukobwa yahise aza mu ishyamba ryitwa Tarakona hari abanyamakuru bazi guhiga inkuru bavuga ati inkuru uvuga bagasara reka nyihigire icyo menye ni ibiki bari guhisha yavuze ku muntu wahingishaga iri pamba guverinoma yose irahaguruka yose mu cyaro umva uruganda ngo rubana ku musozi rwahingaga ipamba ni he muko urakomeza hari hakurya imbere umukobwa ageze urwo ruganda ruri ngo rwoherezaga rya pamba i Burayi yasanze uruganda wagira ngo rwarahiye hari amatongo gusa ni ku musozi umukobwa yaraje avuga ati ni uruganda rwoherezaga ipamba i Burayi baraza kuma amakuru yasanze ari amatongo gusa bimeze bite kugira nabona ariko hari ikibumbano cy'umugabo uhari ikibumbano arakibona tugiye kubona ikibumbano cy'umugabo uri hano abantu baza kugisenga no kugitura ibitambo abahinde bifata bagasenga igiti abahinde iyo umuntu agukorera ibikorwa byiza agira muhinda akatangira kukwita ngo uri imana ye ikabahinde bemera ko umuntu mwiza ufite umutima mwiza ukuba hafi akagufasha ibintu byose witanga uwo muntu ngo nawe ari imana tata none se babuda ntibari abantu bagotamo sogoko buridendi irivu ni iry'icyano hari kumbona hahiye umwaka ushize hano habaye iki hano habaye ubwira kabiri budasanzwe ibyabaye hano byari bimeze nk'umuhengeri wo ku bwanowa nta sengesho na rimwe ryigeze ribasha kuba ryavugwa ngo ritabara ubuzima bw'umuntu umwaka ushize ubwo hano hashyaga inyota ntiyabashaga umuhogo w'umuntu wari uri gukatwa nta kintu wawuha ngo kugira ngo umuhogo ubashe kumera neza amaguru yaraciwe umusozi wose waragiye uhinduka umutuku ubuzima bw'abantu benshi bwatangiwe ibitambo hano abantu benshi barapfuye uwo munsi inyenyeri yatsigurumana byagenze bite mama we kayisha ukuru zayizihari uwo munsi imana y'urupfu yarahagurutse imana shifu ikaba imana y'urupfu uwo munsi yari yakangutse yica abantu turashize umwaka ushize hano n'umukobwa ahagaze hari uruganda rwijya cyane hari igisiga cyahise gicaho umukobwa arareba hari igisiga cyaciyeho filime bayise ngo iki mama we filime yiswe ngo iki kose filime niyo y'ingenzi cyangwa ngiye wayisoma filime bayise Ego none ngewe wasobanuye iyi filime ndacyari kuri level yo kwivugasha ako ibaze ko ari nge muhitinzo mu Rwanda witwa neza Rocky Kimomo none ugasanga ku kantu ko kuba Kimomo ni ikintu kiba cyarasakaye ahantu hose ku isi yose none nge izina ni ry'umuntu nta hantu ntasakaye ako narahamamaye siko namamaye nkarenga urugero we ngomba gushaka ukuntu nzimaho gake kuko nkabije kwamamara niyo nkibiririmba Rocky bino bintu ndi gukabya reka ngabaye umukobwa yahise aza kuri polisi yo muri ako gace ndashagura na CI wanyu ako ujibona ukuntu abapolisi bo kwisi yose bagenda babita mu marufabe we agiye aterateranije ndashagura na CI wanyu hano natwe tuba dufite bakiniki wumva ngo ni ba DPC uyu naje gura na CI ibintu nk'ibyo CP thank you reka nje kumuriba umukobwa yahise aza kureba polisi yo muri ako gace amenye ibyabaye hano ruriya ruganda rwahiye rute habaye umwaka ushize kuko ibintu ngo byabaye umwaka ushize abantu bose bari kubivuga bagatitira sir Nyakubaho ndaje ngo amagari ni karibu yaje kuri polisi bararezwe bafite uburere bakwakira nayo EFTs in case kadu amukobwa nkurikije ukuntu umeze nk'umukobwa w'umutima ukomeye nta nizere kutaje kurega ngo ari umuntu wagohoteye kuko ndabona nawe ukarish mano bawalde budini kirimo kuvuga ati umukobwa wabwo niwe wahohotera abantu kabisureze ngo ari wagohoteye twakumirwa city kadu uyu mujyi wacu umutekano rwose nta muntu wagohotera hari umuntu wakwibye isakoshi ndikata buriya musozi bara hejuru rawuze baga uruganda acyuvuga umupolisi arika ese wambwira iby'amateka y'umugabo wabaga kuri uriya musozi nyiri urwo ruganda umupolisi arikanga umwaka ushize hariya kuri urwo ruganda habaye iki wa mwana we ntago ari akabazo gatonya wakwandika uriya mugabo ntago namushimagiza kubw'ibyo yakoze umwaka ushize wabaga kuri urwo musozi ariko nanone ntago namugaya gusa ntago ari umuntu uriya ni icyorezo mama we uwo mugabo ngo ni icyorezo abapolisi baramuvuga bakikanga ntago nakubwira ibirenze vana ugende icyo umenya cy'umuntu wari utuye kuri uriya musozi wari ufite uruganda rw'ipamba werezaga ipamba mu
burayi uwo muntu ntabwo yari umuntu yari icyorezo నిన్ను చూస్తుంటే wa mukobwa ndabona utari gucika intege sibyo urashaka kumenya ayo makuru ఎమ్మెల్యే gusa umenye ko uwo mugabo hari amazina menshi akomeye muri kano gace afite ahuriye nawe minisitiri w'inaha nawe ibintu by'uwo mugabo byabaye umwaka ushize yari abirimo ushatse wabivamo ukitahira izina yavuze isi yose irahaguruka none ageze no mu cyaro bite basore murakaza neza kuri YouTube channel yanjye hano ndi hafi ya polisi ariko hafi ya polisi nziza cyane uje gutanga ikirego ntafunguye coffee shop idasanzwe tubakubita icyayi uri kugura itasi imwe tukakongeza amatasi 3 ugura igikombe kimwe cy'igikoma ni baba besikoro bo mu marangi baba squire ntago ari bose ariko barimo babagira injuga subscribe to Luna Suresh tatas వాడు పనిలో ఉన్నాడు ఐమ్ ఫామ్ umva nje banyitaye isa hano mu marangi serious access uri kugura igikombe kimwe cy'igikoma nkakongera ikindi ariko ukeneye kugenda nana gukora nka taxi here is the taxis iyi niyo taxi ikora inaha kandi ntago menda ukeneye kujyayo umukobwa ageze mu cyaro journalist umunyamakuru From Delhi. kuva Delhi nakukongereho abakobwa ba Delhi ni mu murwa mukuru hello marshal yamuzanye hano kwa ministiri ni mu cyaro లోనా Biteruna. ఢిల్లీ లేడీస్ uyu mukobwa avuye Delhi వచ్చింది aje guha interview minister wanjye hano ikaramu yaraguye y'uyu mugabo iyo nama kuyitora afite tatuwaje hano y'imibare na pa నిజంగానే ఢిల్లీయా uri umunyamakuru uvuye muri New Delhi ufite umunyamakuru nyine uvuye muri Delhi abatandukanye n'abandi bo kuri twa turadiyo two mu byaro twa za iki n'iki zo mu buhinde ఇప్పుడు ఈ లిటిల్ ఫింగర్ ఎలా కలపండి dore minister hano bari kumutoza kugira ngo isukari ye imanuke hari ukuntu isukari ye izamuka bari kumufura అయిపోయింది సార్ umva wenda gufasha iyo sukari turayisubiza ku gipimo cyayo yahuye na Jacques tuyishimire ni umusikama buriya ఎవరు isukari turayisubiza ku murongo మీ ఎంట్రీ కోసం వచ్చింది ఢిల్లీ నుంచి umva ubu buryo urenzemo muri Delhi bohereje umunyamakuru ngo aza gukoresha interview సో ఎక్కువ బయట icara wa mukobwa yenze dukore interview Congratulations on your victory, sir. felicitation kubwo kuba waratsinze amatora nyakubahwa చూసిన ఈ ఊరు చాలా అందంగా iki giturage uyoboye kirasa neza pe ఉంది. కానీ ఒక విషయం ఉంది. ariko hari ikintu kimwe nagizeho ikibazo ni igiki ఆ కొండ kuri uriya musozi haba ku ruganda kivuga ku musozi haba ku ruganda abantu bose baratutira na minisitiri isukari irazamuka ukivuga ibyabaye kuri uriya musozi abayobozi barikanga byagenze bite wa mukobwa we urashaka kwica minisitiri kuki uvuze iby'uriya musozi nyagasani habaye kurimbuka habaye ibyago dore ibyabaye minisitiri arabyibukaga hahamuka uwo mukobwa mukure hano umukobwa uri kubaza ibyabaye kuri uriya musozi mukure hano umukobwa baramwirukana uyu mukobwa ari gutuma isukari izamuka tuza umva uyu mukobwa mukure hano umutegere bisi asubire iwabo nta interview umva turi gutitira twese kubera ikibazo abashije umukobwa afunze umutwe నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. njye ntabwo ndi bugende మిమ్మల్ని బయట పెట్టబో. ndakomeza amenye amakuru y'ibyabereye hano ఏ స్కామ్ kandi nawe uri umwesikoro నీ చేతికి నాకు urabona iyo tatuwaje y'imibare iri ku kaboko kawe బ్యాంక్ లాకర్. ntabwo ari imibare isanzwe ఏంటి స్పెషల్ iyi ni itariki navukiye అది ఖచ్చితంగా urabeshya దొరకదు. iriya ni imibare ifungura ahantu hari nka sefu పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. ndetse buriya iriya pa ihagarariye Punjab National Bank అక్కడ సిఎఫ్ఓ నా ఫ్రెండ్. kandi CFO waho Chief Financial Officer waho ni inshuti yanjye బయటపడతాయి. నీ ఎమ్మెల్యే నేను చంపేస్తాను. urama amakuru buriya wiba amafaranga ukajya kuyabika aho hantu ndahamagara CFO waho ama amakuru yaho ugomba kumbwira ibyabaye hano kugira ngo ntagaragaza ko nyereza imitungo yamuzanye hano mu nka ఇది బసార్లో చెప్పే మ్యాటర్ బర్రెలు ఉన్నాయి kuki unzanye hano ni ibintu tugomba kuganirira ahantu mu nka nta muntu utubona hari mu rukerera టైటిల్ iyo ni titire y'inkuru విను tega amatwi hari mu rukerera umunsi umwe bagiye kutubwira inkuru y'umugabo wavuga kuri uriya musozi wari afite inzu 10 ఎకరాల పచ్చి uwo mugabo yari afite inzu nini iri ku buso bungana na hegitari zigera zirenga 10 దాని పక్కనే పత్తి బట్టల్ని uwo mugabo yari afite uruganda rw'amapamba ariko inyuma y'urwo ruganda rw'amapamba గిరిజన తెగలకు పని uwo mugabo yari umuntu wagaburiraga ubwoko bubiri buba kuri uriya musozi ngo habaga ubwoko bubiri bwamukoreraga mu ruganda rw'amapamba abitaho bamwemera nk'umuntu bitaho bahemba ndetse bamufata nk'imana yabo bakanamukora no mu ruganda గాలి కల్మషం hari ahantu heza umeka umwuka mwiza Anyamina. hari amapamba meza అతన్ని దేవుళ్ళ చూసుకునే గిరిజన తెగలు abaturage bamufataga nk'imana umva ibyo wabivuze mbwira ibindi ఏంటంటే చీమ కూడా అతని gusa ikibazo muri urwo rupangu cyangwa kuri uwo musozi w'uriya mugabo nta n'isazi yajyaga ihinjira Kapal grab. atari uyemereye ngo yinjire చీమనా? sazi ఇంట్రొడక్షన్ చెప్తా విను reka ngo umuntu none ntangire mubwire ukuntu byatangiye barakwereka ibyaberaga mu rupangu rw'uriya mugabo urupangu runini ku buso bugera muri hegitari 10 తగలదు mwabana mwe ntago ari uko barasa దాన్ని గమనించి urabanza ugapima umuyaga uri guturuka he ukamenya uburyo urasamo n'imbaraga urashisha kugira ngo umwambi utaza kurasa ibi ni ibyaberaga kuri wa musozi hari uri gutoza abana
kumbe hafi hari abari guca uwo munsi badusubije inyuma ngo batubwire ibyaberaga kuri uyu musozi arabahaciye bari kwamamaza yana muzamutori Shirali Samaswarale di muzamutori urebe umva hari naho tunagaye bino bipapuro se bigaragaza ko turi kwamamaza bino bipapuro byo kwamamaza ఇప్పుడు చూడన్నా సౌండ్ పెరుగుతా cyaba bavuga ngo nta muntu ngo numwe ujye ushyira muri kiriya gipangu ngo ataba atari ubamwemereye ngiye kunagamo bino bipapuro byamamaza umuyobozi wacu maze ndebe గురి అంటే ఎలా ఉంటుందో డెమో mwana be none bwo uyu munsi mugiye kureba mugiye gufata isomo ry'ukuntu bapima bya nyabyo yafashe ibitabo ibipapuro ngo abyohereze marabyo kwamamaza umuyobozi nta kintu ubundi cyemerewe kwinjira muri iki gipangu nta na kimwe kimara kohereza igipapuro hari uwayisaze mu gipangu cye nta kintu kijya cyinjira atari utanze uburenganzira bamunakira umwambi nakira umwambi ahita akurayo rebe filime kurayo umwambi igipapuro kivayo arafora urabe uyu niwe nyiri igipangu nyiri uruganda ku musozi kurayo rebe filime స్థిరం కోణం umuyaga umeze neza గమ్యం ubu noneho warasa mwambi fata cya gipapuro tukubita mu itako ryo wari ucyohereje gisora mu gipangu cye nta kintu cyinjira mu gipangu cye nta kintu cyinjira mu gipangu cye atatanze uruhushya abana baraseka baricaye bariga nyiri igipangu niwe ubikoze ఆయుధం పట్టిన చేయికి కారణం కనిపించాలి అప్పుడు గురి అదే కుదురుతుంది ibiganza bifashe intwaro bigiye kurasa iyo byamaze kumenya impamvu bigiye kurasa ya nyayo ntago bijya bibasha guhusha buriya ngo iyo urasa ugahusha nuko nta mpamvu nzima yo kurasa ubufite atari ko buriya ufite impamvu nzima ituma urasa ntago ugihusha niyo magambo yavuze చెప్పాలి కొన్ని కొట్టి చెప్పాలి abakenera gukura umwambi gahoro gahoro abakenera gukura gake gake ariko iyo ufite impamvu ituma urasa ya nyayo ntuhusha uyu mugabo amazina nyakuri bamwita Raviteja ni icyamamare aya mugabo ni umuhiti yahise aza hano arica పిర్రకొట్టినాడు andasha umwambi ku kibuno we మనం కూర్చుండేది ఈయన పిర్ర కాదు ntago urasha umwambi ku kibuno cye ahubwo usuzuguye icyubahiro cya kigabo cyacu ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు uranyumva amatora nituyatsinda uzatubona లోపలికి పోలా ujya uvuga ngo nta kintu cyinjiramo hano iwawe ngo n'agapapuro nikakwinjirayo కుండుండేదానికే no mu rusengero ibipapuro byinjirayo hanzwe hano mukora ibintu ngo by'amapamba n'imyenda iraho iciriritse ngo nta kintu cyinjirayo చేనేతంటే చేతి స్పర్శ మనసు ముద్ర umwenda wa nyawo nuwubona buriya mwiza uba warakozwe ibiganza bikawudoda bifite umutima mubi ufite design mu mutwe byose bigahuriza hamwe n'ubukene తిన వస్త్రం ubugingo bwabo mwita ngo nabahinzi binaha bahinga ipamba abo ngabo nibo batuma uwo mwenda usa neza గణేష్ బ్యూటిఫుల్ ipamba ryo mu buhinde ni ryiza cyane జరిగే చోటు గుడి ahantu rero rihingirwa tuhabara nk'urusengero nta bintu biza bihanduza muhashyira ko mwiboneye ni nk'ahantu nsobanurira filime nta muntu ujya uhagera uko yiboneye ya masadunda bya bicyuya naho haba hameze nk'ahantu hera ahantu nsobanura filime z'ubwenge కానీ నువ్వు ఇటు రాకూడదు amatora yanyu mukomeze mwamamaze ibyo mwamamaza ariko sinzongera kubona muza kwamamariza hano uyu mugabo afite ubuyobozi bwe nyine సహదేవా yakwa Sahadeva bamwita Sahadeva 300 ఓట్లు నీ వెనకాలనే ఉండాయనే impamvu nagukubisa nuko ugaburira abaturage n'abakozi bawe bagera muri 300 kandi bazatora amajwi yabo tukaba tuyakeneye naho ubundi mbamise nkurangiza umva ayo magambo avuze గుర్తుపెట్టుకొని nuzajya ubona narakaye ujye uyambwira uyansubiremo nzajya nseka kuko ndumva ari burage ngo yandika ahantu n'inzajya mba nababaye ujye yansubiriramo n'iseke kumubwira ngo wamurangiza ndumva umugabo adasanzwe అర్థమైనదే nicyo ukuyemo gusa పాంప్లెట్ అయితేనే వార్నింగ్ అదే మనిషి అయితే అవునా kamubwira వెళ్ళా లోపలికి ninde wigeze kwinjira మా ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో మొదలైంది నా చిన్నప్పుడు ₹100 తీసుకుని అభిమానంతో దొంగోట్లు కూడా వేసి tukiri abana abantu bahabwaga ruswa ugatora inshuro ebyiri kugira ngo umuyobozi abone amajwi menshi స్వార్థ ariko ubu ibintu byarahindutse మనుషులకి abantu babaye babi uyu ni umuyobozi bari bagiye gutora icyo gihe నుంచి వస్తాయిరా amafaranga yo abantu twayakura he ngo badutore మిమ్మల్ని కలవడానికి బిజినెస్ మెన్ రాజేష్ రోమాని వచ్చారు సార్ umva umuherwe ukomeye cyane na Jeshi Ramani aje kukureba లీడర్ ఎమ్మెల్యే ntabwo umuzi na Jeshi Ramani dore uyu ni umukire witwa Jeshi Ramani umunyengano ఈ అంబానీ రేంజ్ కదరా uyu nguyu ari ku rwego rwa ba Ambani niryo urugero bahise batanga Ambani niwe mukire wa mbere muri Aziya w'umuherwe ndetse muramuzi ejo bundi yakoresheje ubukwe bw'umwana we bari hano arabamanura abantu bose ba Bill Gates baritabira sasa uyu wese avuga ngo uyu mugabo uje ndabona ari ku rwego rwa ba Ambani yiko nyine ఎందుకు కూర్చున్నాడు none se kuki yaza kureba umuntu nkanjye arashaka kuvugana nawe muri kumwe Someswa. hari umukire waje uri ku rwego rwa ba Ambani urwego ariho ntago rusanzwe mwabonye ubukwe ejo bundi yakoreye nako si ubukwe ni umuhuro babyita ngo iki ni umuhuro bwa burori butegura ubukwe yari ikanzu umukire aje kumureba muri cya cyaro rero filime witonze ni inkuru bari kuganirira umukobwa bamuganira inkuru amubwira ati umuyobozi wari kwiyamamaza muri kano gace kacu minisita umunsi umwe yicaye hari umukire ukomeye cyane mu gihugu waje kumureba
దీని బాక్సైట్ అంటారు. iriya ni ibuye bita bauxite. అరుదుగా దొరికే ఖనిజం. ni ibuye ry'agaciro ritakunze kugaragara ahantu hose bauxite. మీ నియోజకవర్గంలోని కొండ. uriya musozi urimo ririya buye rya bauxite Danipai. kandi ariya mabuye ya bauxite arimo ku bwinshi. bambwiye ko kuri uwo musozi ngo hari inzu n'amafamu n'uruganda rukora amapamba. ఉన్నాయి. aho hantu ngo niho hari ariya mabuye ku bwinshi. మ్యాప్స్ చెప్పే విషయం. narebye kuri Google Map చెప్పే విషయం ఏంటంటే sanga uriya musozi neza neza munsi mu butaka bwawo ariho hari amabuye ya bauxite. amabuye ahenze cyane ku isi. వాళ్ళని ఖాళీ చేయించినాక కొండ. abantu batuye kuri uwo musozi ndagira ngo muhabirukane bose mbahe miliyari 3 mugende mubagurire ubutaka mubirukane none utwe dusigare ducukura ubutaka. ahantu bashaka kwimura abaturage ni ahantu wa mugabo afata nk'ubutaka bwera nta muntu ujya agera nta n'igipapuro kijya cyagera. hari umukire uje avuga ngo ndashaka gutanga miliyari 3 z'amarupi abahatuye mubagurire ubutaka ngiye nsigare nicukurira ayo mabuye y'agaciro. 300 కోట్లు ఇస్తా. yarikanga miliyari 3 n'amafaranga menshi cyane. buriya butaka bwo mu cyaro n'agaciro buba bufite cyane. 10 కోట్లు. noneho nawe izi ni miliyoni zawe 100 nukora ako kazi noneho miliyari 3 ugenda uzebara abaturage bimuke. uyu ni minisita. ఈ రీసెర్చ్కి అందని విషయం ఒకటి ఉంది సార్. అక్కడ ఒకడు ఉంటాడు. ఆ రెండు తెగలు అతని మాట వింటాయి. umva umugabo nubwo muri kumusuzugura utuye kuri uriya musozi nubwo mwazana amamiliyoni angana gute yubaha buriya butaka kurusha ubuzima bwe yanemera agapfa kubutanga మన మాట వినడు. kandi ikindi ntabwo yaca bugufi imbere yacu ngo yuname. సమాధుల మీద శంకుస్థాపన చేశారు. umva ndambiwe kujya mpora njya kwica abaturage kugira ngo nsigarane ubutaka bwabo. హత్యలు కన్నా niyo mpamvu nari navuze nti 200 కోట్లు. abaturage mubimuye nkabaha miliyari 3 Chinde. byibura nabo bagira ubuzima bwiza. సార్ మీకు nibanga ku neza ndabica nsigarane ubutaka ngo ni umukire ubutaka nsigare nkuramo amabuye. అంటే తెగలు తెగులని నేను ఖాళీ చేయిస్తా. byabo baturage ndabimura nk'umuyobozi w'ina. abaturage ndabimura apfa kuba harimo akana abaturage barabagurishije babimure mu butaka bwabo ngo mu butaka bwabo harimo amabuye umukire arabaguza. అంతే అక్కడ మొదలైంది అసలు పెంట. Okay. yaracyamubwira ngo Answers. ఇదంతా బాక్సైట్ గురించి. sawa ibyo umbwiye birahagije noneho ngiye gutangira migama kuri byerekeranye n'iryo buye bita bauxite. ఇవి అమ్మాయి madamu umva se umukobwa yahise acaho. నీకు నీ టాక్సీకి థ్యాంక్స్. wakoze kuntwara uyu munsi. సబ్స్క్రైబ్ టు లునా సురేష్ ఢిల్లీ లేడీస్. ష్యూర్. umukobwa yahise avayo yinjira muri bisi asubire muri New Delhi ajye gukora guhiga amakuru y'iryo buye ryitwa bauxite. ఎవరి ప్లేస్కి వచ్చి ఉండవు, ఎవరిని ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉండవు. so umukobwa we aho ujya nawe ugenda wata ibibazo urabazi. స్లాంగ్ సెట్ అవ్వలేదు. ఇది నీ ఢిల్లీ కాదు, iyi ni imbunda nagushyize ku mutwe ubu nakurasa ariko hano si muri Delhi uzenguruka ubaza ibyo ubonye. నేను గవర్నమెంట్. njye nkorera leta నీ క్లాస్ nta kibazo cyanjye. పద. amukurayo. కాణిపాకం స్వామికి నచ్చిన పాకం తలకొన తేనె పాకం. hari ibyo yavuze bijyanye n'ubuki bahita bamuha imfunguzo kandi yarasabye ubuki. reba filime binjira hano. లాస్ట్ ఎంట్రీ జూలై 17, 1997. రేంజర్ సైన్. meruka kwinjira hano mu 1997 ari kubeshya nizo kode bavugiramo. వెబ్ we సిరీస్ uri CID అనుకుంటా. wape ureba amafilime menshi. రా. mukorera ro ni ikigo cy'ubutasi gikomeye mu Buhinde wumva nka sasiye gikora mu ibanga rikomeye. మదనపల్లిలో సేఫ్ హౌస్ ఏంటి? none se gute mufite safe house muri kano gace? చిన్నడు మిలిటరీ హోటల్ వెనకాల ఒక స్లీపర్ సెల్ ని సిరిసిల్ల పెద్ద twaje gushaka hano kuhashyira ibirindiro nubwo ari mu cyaro ubona gutya ఇలాంటి సేఫ్ హౌస్ bitewe n'ibyo twari twakurikiranye. పట్టేసుకున్నారు. బాక్స్ ibiki? గురించి రాసి మీ పెద్దవాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ బయట. ubwo namwe ni ibyerekeranye n'amabuye bita bauxite. బాక్సైట్ గురించి అయితే అది నేషనల్ ట్రెజర్ అయ్యేది కానీ oya iyo biza kuba byerekeranye n'amabuye ya bauxite byari kuba ari ubutunzi bw'igihugu ntabwo ari ibintu byatuma leta iza kubaka ibiro by'ubutasi hano. నేషనల్ సీక్రెట్ అయ్యేది కాదు. oya నువ్వు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న వ్యక్తి ahubwo బాక్సైట్. umuntu twari turi guhiga arengeje agaciro ayo mabuye y'agaciro abantu bari bari kurwanira. Akora euro- niwe watumye ikigo cy'igihugu cy'ubutasi gikomeye kiza gutura hakuno. Elsa. uzi umuntu wari utuye hariya వరల్డ్స్ మోస్ట్ వాంటెడ్ అసాసిన్. niwe mwicanyi wa mbere wahigwaga ku isi. niwe wari utuye kuri uriya musozi afite uruganda ngo rw'amapamba bamwitaga Igo. mama we Igo? Igo uriya mugabo wari ufite uruganda burya ngo yitwa Igo. niwe mwicanyi wa mbere wahigwaga ku isi. ugaruye ku cyicaro gikuru cyaro muri New Delhi badusubije inyuma n'umusore tuganirira ukuntu byatangiye. Ma'am. madamu ఈ మధ్య నా కూతురు యోగా చేస్తూ ఇది umva umukobwa wanjye yagiye muri yoga abanza kunywa kano koko కలుపుతంట. ngo gatuma yumva ameze neza mu mubiri. అదే తాగితే none nanjye nsigaye nyuzamo nka kamwe ఏం చేసే మనలాంటి వాళ్ళకి kameze neza. మ్యామ్, Madam. యూరోప్ లో పర్మనెంట్ అండర్ కవర్ గా మీరే అపాయింట్ చేశారు. wanyohereje mu burayi నెట్వర్క్ ngo njye kuneka మాఫియా అవుట్ దర్. ఇప్పుడు ariko namaze gukorayo network y'abamafiya baho bandi bashobora kuba bama amakuru. ఎనీ రీజన్స్ none uyise umumagara ngo ngaruke mu Buhinde. Sit. no kubera iki icara nkubwire. సెట్ umusore yaravuye i burayi. దేర్ వాజ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ అట్ ద గోవా పోర్ట్. umva hari ikibazo cyabaye ahitwa ngo ni Goa Port. hari ikintu cyahabaye ku mwaro ku cyambu. ఒకటి వదిలేయడం ఆ కస్టమ్స్ వాళ్ళకి అలవాటు కదా. ubundi biragoye ko abofisiye baho bapfa kureka ibintu ngo byinjire bidasatswe కంటైనర్ వదిలేశారు. ariko kuri inshuro ari kontineri baretse irinjira. 75 kilometers iyo kontineri yinjiriye ku mwaro wa Goa Ona. yatwawe n'imodoka igenda ibirometero bigera muri 75 uvuye ku mwaro wa Goa.
అక్కడ ఒక ఆర్మ్స్ డీలర్ హత్య జరిగింది. abari batwaye izo ntwaro barishwe bose bari batwaye kontineri barishwe bageze mu birometero 75. డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ amakuru dufite duhabwa na department yacu లో వందల కోటి ఇల్లీగల్ గన్స్ ఉన్నాయి. iyo modoka ngo yarimo imbunda nyinshi cyane n'amasasu menshi cyane. వీక్స్ ముందు ఛత్తీస్గఢ్ ibyumweru bike bishize ఆర్మ్ డీలర్ నక్సల్స్ కి ఇస్తున్న అక్రమ ఆయుధాలని కూడా ఎవరో క్యాప్చర్. hari izindi ntwaro zagombaga koherezwa Naxals nazo izo ntwaro zarafashwe zifatirwa kuri uwo musozi akuraho igitoyi. గుస్తావో బ్లాక్ ఆరో Gustavo Black Arrow స్నైపర్స్ ఇష్టంగా వాడే. iri niryo sasu ba sniper bose bakunda gukoresha bemera. అక్కడున్న విండ్ స్పీడ్ కి 800 ukurikije umuyaga uba uhari ukareba ikirere ukuntu kiba kimeze రేడియస్ లో biragoye cyane ko umuntu yabasha kurasa ari sniper muri metero 800 isasu rigafata umuntu ntahushe. ఈగల్ Iko niwe uri kwibiza ntwaro niwe uri kurasa uhana bivuze ngo bamenye kari mu Buhinde kuko ngo umuntu urasa gutyo ni Igo. ఈ పేరు నేను జాయిన్ అయిన కొత్తలో విన్నాను. yinjira mu kazi numvise izina ry'umwicanyi bita Igo Last 10 years. ariko yaramaze imyaka 10 adakora akazi. తల నుండి ఇక్కడ యాక్టివ్ అయ్యాడు. ఎన్ని ఆయుధాలు మిస్ అయ్యాయంటే intwaro zose zimaze igihe zibura ఒక గన్ ఇచ్చినా ziburira mu gace kamwe మొత్తం పంచాడు. kandi turakeka ko umuntu uzishimuta ari uwo mwicanyi Igo wari umaze imyaka 10 tutazi irengero rye. రూత్లెస్ అసాసిన్. ni umwicanyi mubi cyane uwo Igo. బట్ వాట్ ఈస్ హి బిల్డింగ్ నౌ? ariko se kuri inshuro niki cyamukuye i Burayi niki ari kubaka inaha mu Buhinde kuri uwo musozi wo mu cyaro. Madam. ఇంట్లో నేనెలా యూరోప్ లో nagufasha iki? నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేసావు కదా, wabwiye ko wubatse network y'abagizi ba nabi mu Burayi. అక్కడ ఎందుకు ఇన్యాక్టివ్ అయ్యాడో కనుక్కో. turashaka kumenya impamvu noneho usubire mu Burayi ubaza amakuru yatumye uriya mwicanyi bita Igo atagikorera i Burayi akaba amaze imyaka 10 nta muntu yica nta makuru yatuzi. umenye impamvu atakiri gukorera mu Burayi amaze n'imyaka 10 atagikora ari mu Buhinde. sawa ibyabaye uno mugabo icyabaye ni cyari kutuganirira leta y'Ubuhinde yahise imutuma kujya muri hehe mu Burayi gushaka amakuru. ఇచ్చిన టిప్ వల్ల £1 million ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ubushize miliyoni nyinshi ninjije no kubera amakuru make wari wampaye birimo ne kualo వన్ ఫేవర్ ఏం కావాలో చెప్పు. ubwiye mpamvu ngurimo faveri nawe mbwira icyo ushaka ndagufasha. yise yaza kubaza umugizi wa nabi na handitseho ngo Igo nindi abagizi bane bo mu Burayi bahita bagira mu bwoba bacyumva Igo barikanze. bacyumva izina Igo ukibabaza Igo abantu barakangarana. umwicanyi wari umaze imyaka 10 adakora yaraburi burengero batazi ngo yagiye ariko ni umwicanyi wahigoga cyane ku isi. none bari gukira ko yagiye kubaka ibirindiro mu Buhinde. shira imbunda hasi wakikora iki mucye mu modoka yanyu mwese tugende. hari izina hano uvuga abantu అడిగింది ఈగలే కదా. ukiri gukabya kubajije izina Igo injira mu modoka wakikora iki izina nta muntu ujya urivuga uko yiboneye. bahise binjira mu modoka izina batinya kuvuga uvuga bafite ubwoba umuntu bamubajije arakangitse. ni izina uvuga isi yose igakangarana. mu Buhinde twabibonye babaza umuntu wari ufite uruganda abayobozi bose barahangarana. none ni Burayi urarivuga bagakangarana bavayo. విండోస్ అన్ని క్లోజ్ చేసి లైట్స్ ఆఫ్ చేయి. mufunga amadirishya muzimya amatara kugira ngo tuganire kuri uyu muntu kugira ngo baganire kuri Igo. ucakira icyo kunywa turashize. ఓపెన్ స్క్వేర్ లో ఈగల్ గురించి అడుగుతావా? gute watinyuka kumbaza Igo uzi ko turi ahantu ku karubanda ఇవాళ అందరూ పోయేవాళ్ళు. uzi ko twese twari kuba dupfuye kubera ubugoryi bwawe uravuga izina Igo turi ku karubanda. wumve వాళ్ళిద్దరూ వెళ్ళే ప్రతి చోటుకి izina isasu ry'uwo mugabo Igo nta hantu na hamwe ku isi ritakwinjira. ఎలా అయితే వేర్ల ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయో uriya mugabo అలా ఉంటుంది వాడి నెట్వర్క్. ararenze cyane ameze nk'imizi y'ibiti uburyo ikominikana n'ibiti. ఇదంతా వాడే అడవి. isi yose tuyibara nk'ishyamba rye. natwe yaduhiga se natwe yaduhiga. 10 years back imyaka 15 ishize hari umugizi wa nabi bacuruzaga ibiyobyabwenge wari warigeze akaraha kajyayo. వాడి చుట్టూ 4 layers security. uwo mugabo yari arinzwe cyane wacaga ku marembo agera kuri 4 kugira ngo umugereho n'abarinzi bagera kuri bariyeri zigera muri 4 kugira ngo umugereho. Bulletproof. inzu ye yose yari antibari బతకలేదు. ariko Igo yaramurashe aramwica yaramurashe mu gisasu yaricishije. Igo ngo nta hantu isasu rye ritagira. సెకండ్ కి 12 రౌండ్స్ తే yaramurashe amurashira muri fani isora umwuka mubi iba yikaraga cyane ariko isasu rye ricamo ibintu bitashoboka. ట్రక్ తీసుకుంటే ఎవరికైనా సరే uriya mugabo akaza aragakora atitaye aho waba uri hose. హీస్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ రేంజ్. ararenze. మెక్సికన్ మోస్ట్ వాంటెడ్ మాఫియా డాన్ బాబ్ పాస్కల్. nanone ndashaka kumenya ibyerekeranye n'umugizi wa nabi wiciye mu Burayi witwaga ngo Bob Pascal wo muri Mexico Kuchiponyi. wahigwaga cyane wacuruzaga ibiyobyabwenge. హరి బాబు papa we పెడ్రో పాస్కల్. Pedro Pascal వాడి గురించి akaba ariwe tuganiraho. వాడు పెద్ద గ్యాంగ్ వేసుకొని icyo gihe yazanye n'abasirikare benshi cyane kuri sitasiyo yari ihari acuruzaga esanse baraparika bakurayo intwaro ngo nyinshi cyane bari kutubwira ubuzima bw'uwo mugabo bita Igo. Bob Pascal yazanye n'abasirikare be muri Bob Pascal nguyu turi i Burayi byagenze bite? Bring me his eyes. munzanira amaso ye ya Igo. I'll give 10 million for each one.
buri muntu ndagenda mutangaho miliyoni 10 There. mwinjiremo hariya Find him. mumubone ishyamba yeah. bari guhiga Igo urebe uwo bari guhiga turahari bari kutubwira uno mugabo ikintu gituma ari we muntu utinyitse cyane ku isi గాలిలో వేగం టెంపరేచర్లో తేడా వాడికి పసిగట్ట uwo mugabo nagasanzwe impinduka zose zibaye abazumva n'umuyaga uburyo windukamo abawumva uburyo abasha kurasa isasu rye nirihusha isasu rishobora kuba ryagira ingaruka ku muvuduko umwe w'isasu bitewe n'umuyaga ifate neza ageze hano ubona akagofero ke ubona akagofero ke katururi Baby. Bagabo umunsi baje kumuhiga. Ibi ni ibigwi bye bari kutubwira. Bya Igo. Igo ni muntu ki? Hano rakaje kambara ingofero. Evan. దొరకడం చనిపోవడం అంతా భ్రమ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ ట్రాప్ uburyo ibintu byose bikoramo nagatego uburyo abicamo ఆ క్యాబిన్ లో వాడు ఉంటాడు aho bamuhigiraga bari baturikije nagariho yarari దగ్గరలోనే ధీమాగా we సిగరెట్ yarari ahantu hejuru చేస్తూ ఉంటాడు ari kwinywera itabi rya tuje abatera imibare itabi ntirimufa ku munwa uburyo ateguramo ngo nibisanzwe చాటు నుండి ప్రెడేటర్ వాడు ameze nka bya binyamaswa nk'intare uburyo zatakama akanyamaswa mu ibanga ryabanje gushyiramo amayeri menshi Duraho yarari mu musozi baturikije kabini bazi kari yarimo kumba umugabo duraho yari yibereye bari kutubwira umwicanyi wahizwe wa mbere ku isi witwa Igo hano badaceka niho igabari baby hasi mo hari aho bahagaze rekura rimwe uwo ni Igo urebe filime yeah. mwicanyi yagiramo ubwoba none yanambaye n'ingofero ye ndapfuye aripfisha reka muhe icyubahiro cye nta kwambara ingofero y'abantu bakuru rekura mine yeah. sasu ku mutwe ni Igo ku ntore yeah. dore agakweto dore intambuko bucece mugaci buriya kirazira ibyo waba ukora byose ntugatane n'icyangwe ugomba kuba uri ku mico mwicanyi hano yambara inkweto nziza abagiye bipfusha mwambabariye ko mfite abana babiri తోలు కప్పుకొని శవాల మధ్య నడిచే uwo mugabo ni satani nzima igenda izenguruka mu mirambo itarapfa neza akagenda bica uwo niwe Igo uri kubaza umugabo w'umwicanyi kuba uri kugasuka ushawe ukangwe shawe urabubona ariko bamwita Teddy Laffy avayo kuri cya kigo gikipfushije iginga yanansuzuguye afata ingofero yanjye yishyira mu gihaza cye arakibona wambabariye koko ndi imfubyi wambabariye wo kabyara we ko ndi imfubyi kababyeyi banjye bapfuye arakireba araseka wambabariye uraseka nande sanga ababyeyi bawe muganira nimba ko kuri imfubyi kigabo ni icyicanyi yo bari kutubwira ngo niwe mwicanyi wa mbere uhigwa ku isi izina ry'uri bivuze ubuhinde bwose burikanga we mwamwohereje kuzimu you're already in it ukuzima ahubwo niwe ugiye kuba ukurimo nona kuko wakugezemo sasu ryaturutse ku musozi iri kubita sitasiyo
yikangamo umuntu yaje gupererezaho ఎవరతన్ని none se abantu iyo mushaka mubona gute bashaka kumuha akazi nta telefone umuhamagaraho ntago muhura nta n'umuntu ajya ahura nawe పెయింటర్ కావాలని న్యూస్ iyo ushaka guhura nawe ujya mu bitangazamakuru biriya binyamakuru bya kera bino byandika hari ukuntu wavugaga ati muzamehe agace gatonya k'agapaje ninyurizeho itangazo ukanyuzamo itangazo rivuga ngo అందులో ఉండేవి లొకేషన్ ukeneye abantu baza kuguterera irange ndetse ugashyiraho na nimero baguhamagaraho we arakwihamagarira iyo yumva akazi kawe yagakora niwe ukihamagarira ntabwo ari umuhamagara nta muntu uzi uburyo akoramo మ్యామ్ అతనికి పేపర్లో యాడ్స్ ద్వారా uyu mugabo ngakominikana n'abakiriya be abamuha amafaranga ajya kubicira abantu binyuze mu kwamamaza ku binyamakuru దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫోన్ నెంబర్ ఇవా ఏరియా కోఆర్డినేట్స్ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ nanone biri ubona nimero ziriho ziriya ntabwo ari nimero ahubwo ni kurudeni ziranga amerekezo y'ahantu ఈగలుండే ప్లేస్ దొరుకుతుంది nitubasha gukurikira zino kurudone neza tuzamenya ahantu uriya mugabo ari umugabo baramuhinze baramuhiga పెయింటర్ యాడ్ hari పబ్లిష్ అయింది publicity tubonye mu kinyamakuru ivuga ko bakeneye nanone umuntu usiga irangi గానే యాడ్ లో ఉన్న లొకేషన్ లో ఆయుధాలు చేతులు మారుతుంటే nanone twamenye ko hari imbunda zagombaga kujya kuguranwa ahantu mu ishyamba ట్రక్ లో లోడ్ చేశాడు barazikurikira izo ntwaro bamenye ni bande bica abantu bagatwara intwaro మదనపల్లిలో ఒక nibwo twaje kumenya ko ari farm house iri ahantu ku musozi iri mu rwa Ruganda అక్కడే ఉండుండాలి nibwo twamenye ko kuri uriya musozi ariho Igo atuye Igo bamenye hatuye ko ari ujya ushimuta intwaro zizanwa kuri uyu musozi ఈగల్ సాదే ఒకరే bivuze ngo Sadefu niwe Igo ఒక్కళ్ళ కాదన్న క్వశ్చన్ yaba Igo yaba Sadefu ni umuntu mubi cyane నువ్వు బాక్స్ సైట్లని స్కామ్ లని ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయకూడదని చెప్తున్నా ikindi nakugira inama yo kutandika kuri ariya mabuye ngo ya bozite aba muhara hejuru ku musozi యు గార్డ్స్ నా సిస్టర్ హియర్ ఇస్ నాట్ అడిగిన మిల్క్ madana ari nguzane ya mata wantumye ముందు అవి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసి అమ్మదయ్య బార్ ఎక్కడుందో చెప్పు ma adresse za Amada V wigendere si mu kabari si mu kabari అన్నా నేను తీసుకెళ్తా reka njye kumuguserivira చిల్లీ చికెన్ iyi ni chili chicken ఏడ కూడా వచ్చేసినావా nano wankurikiye సుఖంగా ఎవరు కూడా పాడు చేసుకోవడానికి waretse nkiyangiriza umwijima mu mahoro koko నాకు ikigabo sanze kiri kunywa amayoga umve ఏడ కూడా వచ్చేసిన nano wankurikiye koko సుఖంగా ఎవరు కూడా nta nubwo mwandika ngo niyangiriza umwijima mu mahoro iyo umuntu ari kunywa inzoga nyine bari kwangiza umwijima ubwo ko n'umuntu azajya kwiyangiriza umwijima we mumutere hejuru నాకు తెలిసిన nkaho umwijima ari kwangiza ari uwabasi నువ్వు రా పోలీసులు తీసుకెళ్లారు తెలుసా umva uyu munsi natwaye n'aba agent ba lo ni ikigo cy'ubutasi cyitwa lo నా దగ్గర ఉన్న నీ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే nari no kubaha amajwi yawe n'ibindi byose byawe mfite ariko ntabwo nabikoze నువ్వేమో చెప్పనంటున్నావు ndashaka umpa andi makuru n'izindi detaye అవును యాక్టింగ్ umva rekera icyo gikabyo చెప్తా ndakubwira ఎక్కడ కాదు ariko nkuko nakubwira umugabo ntabwo bamuganirira mu ruhame mujya kwishara mukamuvuga kure nabwo kandi ukamuvuga ufite ubwoba మంచి ప్లేస్ umva hano ni ahantu heza ho kuganira mbwira టెక్నాలజీ వచ్చాక మనుషుల్ని నమ్మేదేలే umva ngiye kubera uriya mugabo nabonye tekinoloji zaje n'ibintu by'udukurura amajwi n'amakamera nta muntu nyizeye arahira kuri mama we ko aya makuru ngiye kugana ahantu uzayavuga ararahira kuri mama we bamuha andi makuru uyu mukobwa rero ni umunyamakuru arashaka inkuru iri arashaka views అక్కడేమో పోలింగ్ డే barakwereka badusubije inyuma icyo gihe wa mugabo yari akiri kwiyamamaza ఆ ఉంగరాలు ఏవి ni minisita wandi uravuze ngo bari abaturage azabimura మనది డీల్ కాదు umva amakuru nayamenye uriya mugabo ntabwo ari umuhinzi nta nubwo ari umuntu usanzwe uriya navuga ngo muzimure mumukure mu ruganda rwe n'abaturage be ngo nze nsigarana amabuye ari munsi y'ubutaka bwe చిల్లర పడుతుండా ఏమి misiyo muyihagarike urebe umugabo avayo uyu ni wa mukire wari watanze misiyo kugira ngo uriya mugabo bamwimure mu ruganda rwe akora ipa sasu watanze misiyo agatanga na miliyari 3 ngo bimure abaturage n'uruganda azishukurire bozite uyu munsi bamurasanye abagabo bamurasiye abarinzi ni umuherwe bamurasiye abarinzi yeah. mugabazano yitsimbe బయట జరిగింది నా పరిచయం ibyabaye hanze ko harimo kugerageza kwipurizanta yari introduction yanjye umenye uwo ndiwe ఇప్పుడు చెప్పేది నీకు అర్థం కాకపోతే జరగబోయేది ప్రమాదం nimba utiteguye kumva ibyo ngiye kukubwira witegure ko ndi bukwica ahubwo పేరు సహదేవ ninjye muhinzi uhinga ipamba kuri uriya musozi banyita Sahadeva Varma పంట పక్కన పెట్టి 10 నిమిషాల దృష్టి పెడితే iyo umuntu ntangiye kumwiga iminota 10 yonyine biba byarangiye ko namwica aho yaba ari hose చెప్పగలను నువ్వు రైతు కాదు umva nkurikije ukuntu nkubona ndi umucuruzi nzi kumenya isoko nimba rizunguka cyari gahomba unkurikije uko nkubona ntabwo uri umuhinzi nk'uko unyibwira ఎవరు నువ్వు ahubwo urinde మింగుతాను విశ్వం తిరుగుతాను
ఊపిరి ఆపుతాను. jewe uburozi buri mu isi ngenda mbutwara nkabukuramo. Ndi umurinzi w'isi. విధ్వంసం నేను. Ariko nanone ndikirimbuzi. సన్నాపే వినాశనం నేను. Ndi inkubi y'umuyaga izi karimbura ibindi bintu byose byashaka kurimbura isi. Ciye bugufi mubyeyi abakire bazi ubwenge. Ariya mabuye ya bauxite nimba ari munsi y'ubutaka bwawe ntago nzongera kuyakinira yagumane n'ubutaka bwawe. A1 Transactions. Umva. Okay, Germany, Japan వెళ్తున్నాయి. Uyu mugabo naje kumenya ko yakoreye za Turkiya mu Buyapani ibihugu byose nahatageze. Not ordinary. Uyu ntago ari umuntu usanzwe. జోలికి వెళ్ళొద్దు. Ibyo bintu by'amabuye nari nakwishyuriye miliyoni 100 nkakubwira ko ndibuguye na miliyari 300 byihorere bino bintu bivemo uyu mugabo turi kugendaho ntago umuzi. Hey అలాగే సార్. n'amafaranga yitware minisita bitekereza ఆడు పో అన్నాడు లేదు ఇడు పోసేసుకున్నాడు రా. ewana kiriya kigabo cyagize ubwoba ikintu kigiye kuba ఆడు తప్పుకున్నాడు కాబట్టి ariya mabuye ubwo twamenye ko arimo Portugal. uriya muyobozi w'umukire ubwo yabitinye tugiye kuyikuriramo ariya mabuye bari abaturage tubimure ariya mabuye tuyitwarire umucuruzi abivuyemo bahise bazana amamodoka yabo ngo baje kubimura. సార్ వద్దు సార్ అది రిమోట్ గేట్ సార్ అతను మనకు ఓపెన్ చేయడు సార్. రేయ్ పిఏ, చెప్పింది చెప్పి రీలీ మాకు హైకమాండ్ నేను వస్తే డోర్ తెస్తుంది. Umva njye nta hantu hamwe ntajya ninjira mu gihugu తినకుండా గేట్ hano nta muntu ugipfa kwinjira batamwemereye ariko నా మొహం చూస్తా ఉండారిందే. urareba iki hamagara ngira urupanga nkingurire ndi umuyobozi we minisitiri yaje ari mu kinguri సరే agamana ko minisitiri yaje mu kinguri bakira aho hari umusaza waje w'umuhinzi umusaza w'umuhinzi ageze we baramukingurira ariko minisitiri banze kumukingurira agasaza gashaje shaho uyu mugabo ngo yifitiye igipangu cya hegitari 10 kiba mu ruganda n'ubuhinzi bw'ipamba bukorerwamo ఇచ్చారెడ్డితో గెలిచిన నన్ను లోనికి రానికుండా gute ngiye umuntu watowe agasaza nka kariya kandusha hiti batanyingurira sagasuzugura అనుకుంటుంటాడు. nyiri iki gipanga kika kari iki నన్ను కూర్చుంటే గేట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది తొందరగా వెళ్ళ పదండి. ahubwo reka twinjire irembo ritarifunga twihe karibu twinjire biha karibu minisitiri injira minisitiri avuze ati ubwo umukiriya bivuyemo reka ndebe ko abantu baturage nabimura ngiye nkisigaranira amabuye ari munsi y'ubu butaka kuko yamenye ko harimo amabuye y'agaciro. Niko hakurino dore nyiri igipangu tuntururun tubayibereye mu turimo mu rugo yipowe మామా ఈడ కూర్చో. icarano urata boss నా పెద్ద స్టూలో kano gatebere na kanini kurusha kuriya muginga yicayo arabihorera. నీ పేరు Sahadev నా కాంపౌండ్ లోకి వచ్చి izina ryawe nakomeje kuryumva cyane hano iwanjye స్వర్గం మడిసివు కాబట్టి ubwo rero uri umuturage uri mu bonyobora nari nje ngo tuganire ఏంటంటే ఈ కొండని ikibazo ndashaka gutwara uno musozi kivuga ndashaka gutwara uno musozi umugabo ఊరకనే కాదులే. ntugire ikibazo ntabwo ndi bukwake ku ngufu ఎకరానికి 60 లక్షలు కూడా ఉండదు. uyu musozi nta n'agaciro ka miliyoni 6 karimo pe తాండా వాళ్ళకి డిష్ టీవీ ఇస్తా. hano hantu nta nubwo ari heza అదేంద్ర అదే harya ఓటీటీ అండి. అదే ఓటీపీ కూడా ngewe uzi ikintu ndi bugukorere నువ్వు ఆహా ఈహా అన్ని చూసుకోవచ్చు. hano hantu ngiye kuhagura nubwo nta gaciro hafite చూసి ఉండవు కదా. umeze nk'umuntu wabonye byinshi mu buzima ఫలా ntabwo ari ngombwa nkubwire byinshi. samuswarare di భూమి ఉంటే మందికి అన్నం. ubu butaka bugaburira abaturage bagera muri 300 bankorera బాక్స్ ndamutse mbugurishije naba mbicishije inzara kandi ayo mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka ntabwo igifu kiyasya abaturage naba mbicishije inzara kandi ayo mabuye ntabwo muzayarya ngo abatunga abo baturage వదిలే. vana ugende ngo uyu mugabo n'ibya bauxite arabizi ayo mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bwarayazi bari bazi ko aribo babizi gusa ari ibanga ari umuturage bazaza bakabwira ngo reka tukugurire tukwimure kumbe n'iby'amabuye biri munsi y'ubutaka arabizi ariko ntabwo abyitayeho తెలుసుండదా. kumbe n'iby'amabuye urabizi తెలుసు njye mba nzi buri kimwe అందుకే చెప్తున్నా. niyo mpamvu ndi kukugira inama లావాని కిందకి పిలవకో. ntuze gutuma ikirunga kiri ku musozi kikurukira uri hasi ఉండదు. నీ ఉనికి ఉండదు. kuko bishobora gutuma nkwica n'igiturage cyawe cyose wari uyoboye nka minisita nacyo kikazimira burundu kikabura. ukuntu bwira minisitiri we ngo nakwica n'intara yose uyoboye nkayica mbega nkahatwika mwembi nkabagira amatongo akahita ashyiraho n'intore ye imbere ya minisita పైకి పెద్ద పరికినే గానీ ati wa gasore we Sahadev ushobora kuba uri kumbona ukabona ameze nk'ifi isanzwe ఇంగిలాన్ని ariko ndi barene muri iyi nyanja ఆలోచించుకో. bitekerezaho neza amunyuzaho isipana ya 17 ntabwo nagukangaga narindi kuyimanika muri turubogisi iriya ni turubogisi ahita abanza kuramo imyotsi ibiri gusya umunsokere mu gipangu minisita yubaka mwari mutaratora
nacyubatse mukiri kwiga ngo bazabashyire mu buyobozi niko yabwiye minisitiri sha tuvugura kunasora minisitiri asohoka sha iki gipangu nacyubatse n'ubu butaka kiri mu mashuri wiga ngo uzarebe ko bazaguha akazi arasuzugura ntago yubaha abayobozi burya twe twiyubahira abayobozi cyo ntago cyubaha abayobozi kone cyamusore soka తర్వాత జరిగిందంతా nuko byagenze uwo munsi సౌండ్ వస్తే ఆగిపోతాం పోనీ ఉంఫా. శ్మశానానికి వెళ్దామా అక్కడైతే ఎవరు ఉండరు నువ్వు అడిగిన దానికల్లా చెప్పుకోకపోతే చివరికి పోయేది ఆడికే నేను చెప్పా tugende tujye kuganira mu irimbi mvuze ngo abantu barasohotse hano abaturage basohotse aro wabonye వికాసం fikasi చెప్పేసినలే మొత్తం చెప్పేసినలే wamubwiye buri kimwe wiki ఎమ్మెల్యే కాడికి పొమ్మని చెప్పింది నువ్వు కాదు uyu ni wa mupolisi bigeze kura ఇప్పుడు niwe wamubwiye ibya minisitiri Kariga. none uri kundenganya kandi wamubwiye buri kimwe అక్కడికి వెళ్ళిన నక్సల్ పద్మక్క గవర్నమెంట్ టీచర్ అని చెప్పేసి wamubwiye n'ibya wa mwarimu se wigisha Kariga. ibyo nabyo namubwiye Adalo. arabumva yuko harimo umwarimu wigisha kuri primaire yina umukobwa yita cabyumvisha ijwi ry'ikwa wamubwiye n'ibya wa mwarimu se cyabyo wabisimbutse ngo ntubimubwire umukobwa yahise amenya ko ari n'umwarimu wigisha inaha n'amazina bayavuze yabyukiye kuri primaire పద్మా టీచర్ ఇక్కడ umwarimu bita Padima ari hehe థ్యాంక్ యూ ఆకు చప్పుడు బట్టి ఆపదేంటో ఊహించగలను umva njye ibyago iyo bije mbimenyera kuri urinde wa mukobwa we భగవద్గీత చదవడానికి భాష వస్తే చాలు igitabo cya bageta iyo uri kugisoma bigusaba ubwenge n'igitabo twakwita nka bibiliya తీసుకోవడానికి no kubisobanukirwa అర్థం చేసుకునే మెదడును బట్టి ఆ కథ విలువ మారిపోతుంది gusa inkuru y'uriya mugabe abantu bari kuyivuga kugira ngo uzayisobanukirwe biragoye నే విలేకరివి కాబట్టి wari umunyamakuru ugendera ku bitekerezo gusa nikaveho kubwira iyo nkuru కాలే నిప్పు కూడా కార్చి చావాలంటే barakwereka uno mugore yatangiye uyu mugore yari umunsi umwe ari kumwe n'igisaza nakubwiye ibi byose turaza kugenda tubihuriza ahantu hamwe yo కాలే నిప్పు కూడా కార్చి చావాలంటే bisaba umuyaga muke kugira ngo agashirira gato kagende gakwirakwiza inkongi y'umuriro mu ishyamba ryose ఉద్యమానికి kugira ngo natwe ibitekerezo byacu bizagumeho Oyalana. nuko tugomba gukomeza turi inyeshyamba tukigomeka duharanira uburenganzira bwacu ariko dukeneye imbunda uyu mugore w'umwarimu tubonye icyo gihe yari inyeshyamba inyeshyamba ziri guharanira ngo uburenganzira bwazo zigerageza guhangana na leta zitavuga rumwe n'ubutegetsi మనకు ఆయుధాలని మధ్య imbunda twagiye tugura ngo bazitwoherereze muri iri shyamba zimaze gushimutwa inshuro zigera muri 3 amakontineri 3 ఎవడు దోచుకో ntago tuzana izo mbunda ziri wazishimuse twe turamuzi ni n'imbunda bagiye bavuga ngo wagiye azishimuta ni wa mugabo igo akazijyana mu gipangi we పోయాయి hano nta masasu tugifite చేతుల్లో వాడిని పట్టుకోవాలి watwibiye imbunda tugomba kumubona uko byamera kose Fadima నువ్వు గజియాబాద్ వెళ్ళి అల్తాఫ్ని కలవాలి ugiye kujya gasigada uhure na Alfati కనిపించకుండా ఎన్నో పవిత్ర యుద్ధాలు ఆపాడు umva uwo mugabo yagiye atwibira imbunda natwe ubwo twari turi kurwana intambara zacu za jihad yaje kureba ibyihebe barabo bari abigometse kuri leta basanzwe yaje guhura n'ibyihe uyu mukobwa baramutumye kugira ngo bamenye umuntu uri kubibira imbunda ninde kumva ibi byihebe imbunda ni nawe wibye bari abigometse binyeshyamba అంటే దాదాపు 10,000 uriya mugabo tuvugana amaze kwibira intwaro zirenga 10,000 ఆఫర్ని ఎలానైనా uwo mukafiri tugomba kumubona మాకిస్తానన్న కన్సైన్మెంట్ కోసం నేను వచ్చాను narinje kugira ngo twumvikane ko మా యుద్ధం వేరే ఇద్దరు twakorana ariko intambara yagitandukanye n'iyacu ariko dufite umwanzi umwe muri inyeshyamba twe turi ibyihebe అసైన్మెంట్ లో పెట్టిన ట్రాక్ imbunda iri joro ziri buze kuza ashobora kuza kugerageza kongera kuziba ariko nashyizemo GPS tracker cyangwa se akantu kari buze gukurura ahantu ari ఇక్కడ ఉన్నాను పట్టుకోవాలి tukamenya ahantu ari kuri iyi nshuro niba ziriya mbunda అలా ఆ ట్రాకర్ turaza kumenya ahantu ari ని ఆయుధాల ట్రక్ లో పెట్టి icyo gihe twatezemo akantu muri kontineri y'imodoka అట్లాగే ఈగల్ మనిషి డీలర్స్ ని చంపి abasore ba Igo nk'ibisanzwe bisha bari batwaye imbunda zacu bamaze kubica baraza imbunda barazipakurura batwara iyo kamyo Welte. iyo kamyo barayitwara Ndamido ningi. harimo GPS iyo kamyo aho yaje guparika turahazi ni muri rwa rugo rubamo muri bwa butaka nyine n'ubundi bwa Sahadeva ఇది దళారీ ఇచ్చే ధర కన్నా చాలా ఎక్కువయ్యా ayo mafaranga uduharinze yo dukorera మీరు అరుదు రెండు బతకాలి namwe abahinzi muhinga mu gihe umusaruro wabyaye inyungu namwe mugomba kubaho చండీ జాతర చేయించండి genda utegura ibirori అయ్యా byo guserebura umusaruro umunsi wa munsi twita ngo Naye. jya mu wita ngo cy'umu kwa munani చూపించాలయ్యా hano barebye umukobwa urimo hano afite ibisebe ibikweto yambaye n'umukobwa bari wohereje unyeshyamba agase kubanika అంటే okay mukobwa చేసేలా లేవే జాతర వస్తుంది కదా మందికి పని పడుతుంది umva uyu mukobwa nari nimba akeneye akazi turakamuha kuko ibirori biragereje umunsi w'umuganura uregereje ntari nawe yaba hari kumbe yari yaje kubanika yari yoherejwe n'inyeshyamba kuko uyu mugabo yari amaze igihe yiba intwaro zabo ni Sahadeva ఇప్పుడు గన్స్ కనిపించలేదు umva nagezemo indani Amana- maze iminsi mukorera Ariste. ariko sindabona ahantu yahishize imbunda వాడు 1000 మంది gusa umugabo urimo hano nubwo naje kumuneka ni umuntu mwiza imashini ejo bundi yaranyishe Alan. urwara rwenda kuvamo ariko niwe wamfutse niwe uzaga kwipfukira ni umuntu mwiza ntabwo wabona ko ari umuntu mubi మీరేమో ఆయుధాలు అంటున్నారు ariko ari kuvuga iby'intwaro ఏమో బాక్స్ సెట్ అంటున్నారు abandi bakavuga iby'amabuye yo munsi y'ubutaka ఏమో ఈగల్ అంటున్నారు abandi bakavuga umwicanyi bita Igo ఒక manishi చుట్టూ ఎన్ని కథలేంటి ubundi uwo mugabo akakomeza agaruka mu nkuru nyinshi ఇన్ని అవతారాలేంటి abandi bakavuga nawe ukongera ukanavuga ngo ni n'umuntu mwiza ubundi bihurire
చెప్పాను కదా గీత అర్థం అవ్వాలంటే మెచ్యూరిటీ sinakubwiye ngo iyi nkuru y'uyu mugabo isaba kuba umuntu akuze mu mutwe kugira ngo ayisobanukirwe. ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ కథ iyi చెప్పిన nkuru nakubwira we ntabwo wayumva. వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రతి దానిలో నీకు అర్థం numara gukura mu mutwe nibwo uzasobanukirwa buri jambo ryose nkubwiye uwo mugabo yabaga ari mu bintu byose. వీళ్ళు కాదు సిస్టర్ hasi ibintu wabiretse mushiki wanjye. రచ్చ జరిగిన రాత్రి ఎంకన్నా అండు ijoro habaga kurimbuka. స్ట్రైట్ గా ఎంకన్నా అడిగి reka tujye kureba Venkana tumubaze kuko yari ahibereye ntabwo yabihakana. తాది అడగబెండారు sogokuru wawe ari hehe baje kureba u Rwanda yagiye guhaha. చిన్న సీక్రెట్ hari amakuru y'ibanga nshaka. సామి ఎప్పుడు చూస్తుండా umugabo wari utuye muri uramusozi uramuzi uriya yari inshuti yanjye twajyaga dukina video game bahuye n'urwana avuga ati uwo mugabo se simuzi yari inshuti yanjye kumbe yari inshuti y'abana yajyaga azagahura n'abana bagakina video game ariko nahoraga mutsinda yari umuswa. పబ్జి ఇంపాసిబుల్ uyu mwana nta muntu wamutsinda umva. కాదివారం తప్పికేసి umunsi umwe ku cyumweru ngiye gushaka amazi nari mfite inyota nabuze amazi yo kunywa పెద్ద సౌండ్ ngiye kumva numva urusaku ruhanura hari ibiboro bimeze nk'amapapa ariko bibamo amazi bya kokonati ngiye kubona mbona kokonati nguye imbere kandi nayikora nk'amazi ndetse meza cyane. తొండ మచ్చా nanone ku kindi cyumweru nsubiyeyo mbona imitwe kadahumeka iri kujya imeneka. ఊరిపోయిండదు మరి nabonye imitwe ya Scarecrow iri kujya imeneka za kadahumeka. అక్కడి నుంచి ప్రతి ఆదివారం guhera icyo gihe buri cyumweru najyaga muri uwo murima ngasanga Alipaga. imitwe ya za kadahumeka imeneka kumbura mwicanyi menya yabaga ari mu myitozo yitoza kurasa. ఇంకో సాము ఉండడా we Govind ఇప్పటిదాకా నువ్వు కలిసిన మనుషులు చెప్పినవన్నీ సంఘటన abo mwahuye bose bagiye bakubwira ibyo uwo muntu yakoze పెంచే సంఘటనలు కాదు ariko inkuru buriya ntabwo igirwa n'ibintu byabaye లోతులో ఉండే కారణాలు ahubwo inkuru ibigizwe n'icyatumye ibyo bintu biba. we bagiye bakubwira gitera ariko ntibakubwiye icyabimuteye. niyo magambo n'umusaza yaje avuga ati wa mukobwa nkurikije ukuntu nkubonye bakubwiye ibintu byabaye ariko ntabwo bakubwiye ibyatumye ibyo bintu biba. ni umusaza ucuruza icyayi hano అనుకునే వస్తా nimara kumenya icyatumye biba nzagaruka umbwire. aca లేవు కానీ ఆ కాళ్ళకి ఏం జరిగిందో చెప్పు akaguru kawe kabaye. నేను చూస్తా ఉంటేనే ఆ స్వామి చేసిన రచ్చ గుర్తొస్తా ఉన్నది. wa mugore nkubonye nibuka ibyago byose byabaye twiteje bitewe n'uriya mugabo. నువ్వు ఆ నార్త్ ఈస్ట్ లో కూర్చో. genda wicare uraza kumva umeze neza. ఏ లూనా నువ్వు బరువు Luna. ఎత్తావు. నువ్వు ఆ సౌత్ ఈస్ట్ లో కూర్చో. we genda wicare hakurya iriya kuko uremereye ufite n'inda. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు uvuga ibiki వాస్తు vastu అసలే వేలు ఖర్చు పెట్టి తెలుసుకొని ఉన్నాం. namaze Nuna. igihe kinini nashoye n'amafaranga menshi ndi kwiga icyitwa vastu. లే నాకు తెలిసినది నేను చూసి నేర్చాం. ngiye kukubwira ibyo nzi n'ibyo nabonye uwo munsi. ఆ పొద్దు నేను తెలుసుకుని ఉండేది uwo munsi nize vastu చూసిండేది ఇంగ్లీష్. ndetse ibyo nabonye ni filime bimwe tujya tubona mu mafilime. byagenze bite yabonye iki umukobwa పెట్టుకొని ఈ వేలు ముఠా కాడికి యాపనికి వచ్చినా మామా. ఆ జాతరలో barakwereka uwo munsi ukuntu byagenze. minisitiri yajyanye n'iki kirara bajya gushaka ngo umwicanyi. పట్టుకున్న పోలీసుడు umva twebwe hano hantu niho tugiye gushaka umwicanyi uzajya kutwicira uriya mugabo kugira ngo dusigarane uriya musozi n'uruganda twicukurira amabuye. umwicanyi baje kureba basanze పండ్లే basanze amaraso yuzuye ahantu hose. baje gushaka umwicanyi ujya kubicira umuntu. ibi ni ibyabaye bari kumubwira. ఏందయ్య వైలెన్స్ పక్కన పొలిటీషియన్ umva uri kwicira abantu hafi ya polisi. అది సీఏనే అబ్బా umuntu wapfuye ni umuyobozi w'iyo polisi station uvuga ngo duturanye. ye uranyemeje rata we mwicanyi nashakaga. baramubwira turi kwica abantu kandi uturanye na station ya polisi atahubwo umuyobozi w'iyo station ya polisi niwe nahereyo nica. ఆ రైతు కాకర చేత abahinzi namenye ko uyu munsi bari buze kubyina umunsi w'umuganura niwo munsi ndi buze kwicira muri ya mugabo. sawa cyane sawa cyane. barakwereka muri cya gipangu uyu mugabo yari afite abahinzi bagera muri 300 be bamukorera bakora mu ruganda rwe agaburira bamwubaha bamufata nk'umuntu wabo bamufata nk'imana. yari umunsi w'ibigirwamana byabo by'uburumbuke biba byabahaye umusaruro bagomba kuza guserebura. ubundi y'imyaka yeze ibitambo biratambwa kuva kera. ndetse n'akantu ko guserebura ari nabyo no muri Bibiliya usanga havuga mu mubwiriza 7:9 ngo mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka genda ufate vino yawe winywere. ariko uwo murongo narababwiye ngo urakomeza komeza uvuga ngo ufate n'umugore wawe wikundira hanahi. kandi rero bazi ko ndi kubeshya ngo ufate n'ibyo kurya ukunda unariye. marakiki imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka. ayo makuru muyakoresha icyo mushaka. Kari muzi ko bigarukira mu kunywa. Uwo murongo imanutse no hasi harimo n'akantu ko kubikurikirana. Barakwereka umugabo yaje kubyina umuganura. Ariko bari bamupangiye. Bohereje abicanyi bagomba kumwica.
Yo. Mwibutsa izi filime zisanzwe website bita agasobanurifilms.com. Yo. Yo. Muri cya gipangu ki n'abakozi be. What is the status, Mr. Achutan? Bimeze biti. Inchada? Umva twamaze kohereza aba agent bacu bari kuri location. వెళ్తున్నాను మేము. Imodoka yacu yamaze kuhagera. Abapolisi no bari bamaze kohereza abashinzwe umutekano. Umva mu mukangure. ఎమ్మెల్యే గారు Nuteka icyayi minister yaje. పూజ ఉండదే మంచి టీ పెట్టు. Hari umugenzi ushaka kwitabira nkorera agacyayi sha nkwereke. Aza kumukorera agacyayi. ఈ ఆట మొదలవుతుండాది. Umuhigo uratangiye. Yari yohereje abicanyi. Imodoka irinjira. మేము ఫాలో అవుతూ వచ్చిన టక్ Ya modoka ivuye kwiba intwaro yinjiye muri cya gipangu. Modoka nuko yinjiye. Wa mukobwa yireba. Bebe. Ko byagenze. Kumba bicanyi bari bamaze kugera mu ruganda mindani. Boherejwe na minister. Bicanyi bari bagezemo imbere n'ubuyuyuzu. Baje kumwica. Maneko nawe areba. Uyu ni Maneko w'inyeshyamba. Izo nyeshyamba nazo bazibira intwaro. Yeah. Bebe. 75th interception accomplished. Numva intwaro tuvuye gukura mu ihoro ry'imihanda rya 75 byagenze neza. వచ్చినట్టున్నాయి Ndakeka imbwebwe zakurikiye imodoka bari bamaze kumenya ko binjiriwe cyane. ఉన్నాయి Ni bangahe? ఈ ఆటకి పాతిక Ni nka 25 n'umwe wa gatego. Ati 25 n'umwe wa gatego. Bebe. Yo. Bebe film. Sahadeva. కాగితం కూడా రాదంటివే Niwajya kuvuga ngo nta n'agapapuro gatonya kakwinjira mu gipangu cyabo. Ubu nazanye gengo yose irimo hano. Amerekezo umunani akuzengurutse. Hagiye hari abantu batatu bakuzengurutse Sahadeva. Mugabo arakanura. దిక్కులు చెప్తున్నాడు వాస్తేంటో చూపిద్దాం Ari kuvuga ibintu byerekeranye n'amerekezo. Reka tumwigishe verse 2. Akivuga ibintu by'amerekezo ngo reka tumwigishe verse 2. Urebe. Do. Kura y'ikidongi kira niko bakita ni ikidongi agikoresha nka siransi. Ibidongi bye bikora nka siransi. Do. Kura y'urudodo. Kumbe harimo silencer. Arahumiriza. straight west 9 o'clock Kata rasa ibumoso bwawe. Ubwo nyine yo icyo gihe bakubwiye ngo rasa saa 9 saa 3. Ararasa ahumirije. Ukivuga ngo amerekezo yose banzengurutse reka tumwerekeye ukuntu biga amerekezo. Rasa saa 1. Rasa. Wait tabara nkahagaze mu isaha. Gabe urasa abantu ahumirije. Yareba. this 2 o'clock Umva noneho Clean. rasa saa 8. Yipase mona ahumirije. full Wera sa nubwo ariho mpagaze. Sasa urivayo. Mugenzi we. crosshair on target Inyuma yawe batemu. Inyuma yawe. full Do. Uri sniper ubundi agira iki? Agira umuntu umubwira harasa. సౌండ్ ఏంది కాసా? Asema sasa nayiki. Nayiki. పసలేదు మసాలాగా Kubona bitaryoshye uri kubarasa nk'ari abajangweri. Kandi ukeneye gutwika. Ongeramo akantu k'akarungu. Ahita yongeramo akantu k'akarungu. Mugenzi wabwiye ati ariko ntabwo biri gutwika. Uri kubarasa nk'abadaritamo akantu k'akarungu. Kiryohesha birayi. Sureba. Arazinga. Uyu aricara ariga. Waje kuneka. Dore ukuntu umwana kokinga. Rabe turutumanye. Fire! Baramubwiye ngo yongeramo uturungo kugira ngo show iryohe muri akarungo naka nuko ifoto biri mu bintu byongera ubushyuhe ahantu. Hey, Rabe
shyiramo akantu k'agakabyo mu bintu byose ukora, ntuzibagirwe gukabya byose ukora, waba ubizi waba utabizi ujye unakabya. Bon voyage. Bon voyage. Ariko ababivuze nawe nk'umujangwe. Watubwiye ngo ni umuhinzi twatatse, none ari kurasa nka babantu bo muri za filime za Hollywood. Ibi ni ibiki? Wari kurasa abantu badafite imbunda, uri kutwiba. Bo bafite imbunda, wowe ufite bafite inkota, wowe ufite imbunda, uri kubiba. Jay, tugese no mu mitsi bari kuvuga ngo ndi kubiba. Icyo yakoze ni iki? Yagukuriye imbunda. Okay, niba muvuga ngo mfite imbunda, namwe reka mbaha imbunda none umba arase nazo muzifite, kugira ngo ibintu bibe biri game iri fair. Yabahaye imbunda, tugereje kimwe bikurya. Babahaye imbunda, fata imbunda mu murasa, tubarase mukire. Uyu ni katalizeri ava y'abahinzi, fata imbunda bamurasa. Arabwira ati mufate n'imbunda mbakubite nazo muzifite. Umuntu wese wiyizeye abanagira n'izindi yari asigaranye. Tangira kubarashisha kandi z'abahaye, tangira kubatamo. Gasoni asek అది టపాకల్ సౌండ్ కాదు. umva ayo ni amasasu tu. మనం కత్తులే కదా Twe twohereje abantu ariko bafite ubuyuyuzo n'inkota. ఏమోలే Imbunda zivuye ariko nababwira iki? నీకోసం ఏం Wabona ari imbunda binjiranye banyibese bagira ngo bantungure, bakora akazi neza. Go! Bararashe mu ruganda, barasa muri konteri yaho, muri fizibure zirasota. Jay, బండికి బండిలో ఉన్న ఒక్క ఆయుధాన్ని కూడా నష్టం జరగకూడదు. ntago nshakira modoka yuzuyemo intwaro iza guturikira hano. Iyo mbunda yijyane mu bufumo hasi, abari hano hejuru bansigire nkwereke utuntu nikorera. Iriya modoka yijyane hasi itaza no guturika, bari kuyirasa cyane. Bano bansigire. Yo. Go! Kayuyuzo. Inanjoro. Baby. Yeah. Baby. Beze bite? Yo. Katururi. Modoka yari irimo intwaro, turaho bayimanuye. Turi modoka hano bayimanuye. Wa mumaneko w'inyeshyamba arimo hano. ఆ ట్రాకర్ ఎందుకు ఆ ఫ్యాక్టరీ చూపించేదో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. Uwo munsi nibwo namenye ko rwa ruganda twaburaga nk'uruganda rw'indodo n'imyenda n'amapamba, hasi hari ibindi bihabera. Urwo ruganda mu rugo rw'uriya mugabo. Padma, bankubona. Ready for the show? Witeguye kubona shows? Ngo bakohereje kutuneka. Cana amatara. Dore intwaro. Uyu mugabo yari yaragiye ashimuta intwaro nyinshi cyane. Impamvu leta yamugendagaho, afite intwaro nyine nk'izi gisirikare cyose. Umukobwa yari ikanze. Yesu we kanankumira. Hey! నన్ను ఇలా కట్టేస్తే ఇక్కడతో ఆగిపోతుందని కూడా మీ మూర్ఖత్వం. మీరు మా దళం మొత్తాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. Wachekaga ko kuba wamenye ko naje kumanika cyangwa wamanuka nano bishobora gutuma ndangira, ariko genge yacu yose yibyigomeke, babantu nyine bigometse kuri leta inyeshyamba, muzahangana nabo. నువ్వు చెప్పేది చాలా చిన్నది పద్మ. Uko utekereza ibintu dushobora gukora ni bito cyane ugereranije n'ibintu twakora. గేటు లోపలికి వచ్చిన ప్రతిదీ నాదే. Ikintu cyose kinjemo hano kiba ari icyanjye. అయ్యో అయినా Yaba intwaro, yaba ubuzima bw'abinjiyemo hano biba ari ibyanjye. Basi mbabarira uyu munsi, nzemera kukubera umucakara ubuzima bwanjye bwose. Numbabarira ndiruka ubutareba inyuma. నాయన ధైర్యంతోనే కదా లోపలికి వచ్చావు. Bivuze ngo yinjira uko uzi ko ndi bukubabarira ugasohoka n'uri muzima yita murasa ibirenge. 10 సామాన్లు 25 శవాలు ఒక ఈగో. Ni ukuvuga ngo వచ్చిన వ్యాను abantu bagera kuri 25 ndabishe, nawe nkwici icyubahiro cyawe wimvagamo nk'umugabo. లోన గేట్ బయట ఉండాలి. Mu minota 2 ube wansohokeye mu rugo. Murasha ibirenge amano yose yaciye. Nuko yasohotse. Mwirukanka uyu bamurashe. Mwiruka bigenze bite? Mwirukanka. చూస్తుంటే మాకు ఇద్దరు స్నైపర్లు కావాలనిపిస్తుంది మ్యామ్. ఇద్దరు స్నైపర్స్ సరిపోరు.
We are talking about Eagle. twohereje ba sniper babiri ntabwo bahagije uwo tubatumyeho ni Eagle. Standing at the range. uwo mugabo ntabwo asanzwe afite intwaro zose ahubwo tugiye kohereza ikipe y'abasirikare badasanzwe igomba kumurangiza. igisirikare cy'ubuhinde cyabonye ko Eagle bamenya ahantu ari kandi Eagle baramutinya ba sniper babiri ngo ntabwo bahagije bahise bohereza amakamyo n'amakamyo wagira ngo batatse ikindi gihugu kandi batatse umugabo umwe. International Combat Force ni Venekonde. umva abasirikare bose ba special force dufite mu gihugu turabohereje ngo bamushyire hasi bamutwike. umutsi nibyo byabaye. igisirikare cy'ubuhinde cyohereje batayo na batayo uzize kumwica baramutinya nabo. అందరూ బొట్లు పెట్టుకొని వచ్చుండారు ఇవిరా abantu bapfuye ni benshi. wamukinga bose babarashe ku mutwe yabishe duceho. minisita yikangamo uyarebye hano arebye hano waje yiyambarira ya myenda y'iwabo mu Buhinde ganda ajya gupfa niko yababwiye ati muco w'iwanyu muzawushyira imbere mukoresha ibintu by'iwanyu made in India. Mpamvu uzabona Abahinde bahora mu myenda yakorewe iwabo, abayobozi babo myenda yakorewe iwabo, ibintu byose ni ibintu by'amamodoka y'iwabo, ibintu byose biba ari ibintu by'iwabo. Iyo gahunda yabasikiye nzima. natwe ari kubona ko turi kuri ka made in Rwanda kacu. అడవిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆహారమే రాబోయే 24 గంటల్లో ఇక్కడే ఉంటున్నావు. ntabwo wemerewe kuva hano paka amasaha 28 ashize kugira ngo urebe shongiye gutanga idasanzwe irenze na bano wari unyoherereje. ugiye kugumana amasaha 28 urebe uburyo ubundi nkora amakazi wa kigo ryo utazongera kumenyera. కాని పాకం సామి కూడా కాప nurenga kwitegeko ngo uhaye ryo kutava hano ukagenda n'Imana ubwayo ntabwo iri bugutabare, ntabwo iri bukunkure hejuru. uyahacururiza icyayi amarembo arongera ari ikinga. bivuze ngo nawe arabizi ko ashobora kuba yatatswe amakuru aba yafite. Ibuka igisirikare cy'ubuhinde butuvugana kimaze kohereza batayo na batayo uzize zimushyire hasi. bimeze bite? డేంజర్ బోర్డు బయట ఉందంటే అర్థం లోపల ubundi ku gipangu cyanjye nashyizeho ikimenyetso cyanditseho ngo danje. buri hantu hose uzajya ubona icyapa cya danje biba bivuze ko utagomba kuhinjira. kuki hano mwahinjiye? havuze ko ngiye kuzana ikimenyetso cyanditseho danje demoro nanjye hano hanze. దాటాలనుకుంటే నువ్వు చూడబోయేది వ్యక్తిని కాదు విస్ఫోటనాన్ని. umuntu wese uzongera kwinjira hano ntamwemereye kandi abona ko handitseho danje azajya ahura n'iturika ahita amunagira umuyonga w'itabi ndetse amuha itegeko ngo ntiwemerewe kuva hano urebe ibyo ngiye gukorera abandi baje. special force cy'igihugu cyose barayohereje ngo izirwanye n'umugabo. umukobwa amakuru aracyayakusanya. mani చెప్తే మీ పిఏ umva nyimara kuvuga izina Sahadeva abantu bose bagize ubwoba ariko nawe bakumbwiyeho. నీ లాకర్ రూమ్ లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలుసు. దాని గురించి nzi nawe ko mwigeze guhura akagutera ubwoba ibyo gutabura amabuye ya bozayiti ukabivamo. కొన్ని ప్రమాదకరమైన జంతువులు ఇది నా టెరిటరీ అని చెప్పడానికి కొన్ని శబ్దాలు చేస్తాయి. inyamaswa zimwe na zimwe zijya zitontoma kugira ngo izindi nyamaswa zitinye kugera aho ziri bigaragare ko ari matwari yazo. చెప్పడానికి అతను నాకు nanjye yaje iwanjye aratontoma ameze nk'uri kunyiyama kugira ngo menye ko naringerageje kwinjira mu matware ye. yamaye amahirwe rero yo kurokoka sinshaka kuzongera kumwinjirira. 10 ఏళ్లుగా జైల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని ariko mbere yuko ambabarira yansabye ikintu kimwe. yaransabye ngo njye gufunguza umugabo wari umaze imyaka 10 afungiye muri gereza. yabisabwe na Sahadeva uyu ni wamukire. ngajya kubara ubuzima bwanjye nanjye cyane ngo njye gufunguza umuntu uri muri gereza witwa umuntu wari umaze imyaka 10 afungiye muri gereza. నీ జైలు నుంచి విడిపిస్తుంది. నీ పగని నువ్వు మర్చిపోయావని అనుకుంటున్నాను. ఇకపై నువ్వు ఎవరిని చంపవని ఆశిస్తున్నాను. dore umugabo bagiye gufunguza uyu mugabo ninde? nubwo ari umfunguje ariko ndamwica. ndajya kumwica uyu mugabo apfa iki noneho nayigo. లెక్క పెట్టే నీకు నన్ను విడిపించాల్సిన అవసరం ఏంటి? we ibintu byose bibara mu madolari niki gitumye umfunguza? చేయడానికి ఎంత డబ్బున్నా వచ్చే వెళ్తుర్ని ఆపలేం. అంటే అతని బుల్లెట్ ని ఆపలేం. umva mugabo ushobora guhagarika urumuri rw'izuba nirukugeraho n'ibindi byose ariko isasu ry'uriya mugabo ntabwo warihagarika. నాకు చెప్పింది ye yambwiye ngo ngufunguze muri gereza. sinzi umugabo afunguje we ngarashaka kumwica. uyu akazi yakoze yari yasabwe nayigo yaragakoze. ye nawe makuru yonyine nago ngiye uwo muntu aramufunguje. అక్కడున్న ఎమ్మెల్యే ibindi ugenda ubibaze minisita wo muri ako gace byakurikiye. అరే చిన్న mwana muto స్వామి వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే అక్కడే ఉన్నాడా? ese minisita ko kiryo joro maze kumubwira ngo ntave kuri uriya musozi yarahagumye. కుడుతున్నా ఆన్నే ఉన్నాడక్క పొద్దు umva niyo umubu wamuryaga ntiyanyeganyegaga ఉన్నాడక్క kugeza mu gitondo ni naho yiboroshereje mu gitondo cyakurikiye. bari bamubwiye ngo amara amasaha 28 atarahava. వెళ్తారా? akira పనిలోనే పక్కనే. minisita baramubwiye ngo ugume hano. 4 గంటలు ఇక్కడ ఉండమంటే మనం uriya mugabo yamaye gasopo ngo simve hano. వెళ్ళిపోయి వాడి జోలికి రాకుండా ubundi ubu ntagisinziriye twakwigendeye ariko yatuje ngo nitugende. రెడీ uriteguye twigendere?
muhamagare nitwumva sinzire tugende Sadeva Minister gusabye imbabazi vuga cyane musimba imbabazi nitwumva adasubiza twigendere Minister gusabye imbabazi urabizi ubwo adasubije buriya ni yego arambabariye twigendere tarajya kuri sasu barashifotoye mu gahanga igisubizo urakibonye ni nko kukubwira ngo nutumva ibyo akubwiye ahubwo baraza gukurasa aho kurasa iriya foto none సర్లే చిన్న వెళ్ళు దానికోసం పిలిచా ఏందక్క పొమ్మంటావు అసలు ఎవరు అంత జరిగింది దాని తర్వాత అయితే numva ntago inkuru irarangira uzi ibyabaye iryo joro byagenze bite ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆడు జరిగి ఉండదు పబ్జీ అక్క ati twari ubwo dukina ama video game turasa uriya mugabo yakina mu buzima bwa nyabwo ఉండేది 3 గ్రూప్ uwo munsi yaje groupe z'abantu zigera muri 3 ప్రో గ్రూప్ groupe ya mbere ari groupe yari maze iminsi kambitse aho ngaho yari yaje kumuhiga ni ya groupe y'abashinzwe umutekano ya special force nyinshi shabu yari ije kurwana n'umuntu umwe hasi yari ariko leta yohereza abantu bangana gutya ngo barwane n'umuntu umwe kumva uwo muntu umwe so umuntu umwe nishyira hamwe ry'umuntu Are you the captain here? niwe captain ఈ టెంట్ ఏంటి ఈ సెటప్ ఏంటి we are supposed to be camouflaged. kuki amatente mwashyize hano kandi twagomba kuba twihisha umva tuje guhigwa umuntu umwereka ntago ari ngombwa kwihisha ngo tubigire ibintu byatari You supposed to listen. niyo twamwereka umva tuba tugomba kwihisha ntamenye ko twaje We don't take orders from you. ntago ari utuha amategeko baramukatiye ఈ టీం చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉన్నారు. iyi kipe iriya ifite amahane n'amakari I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. gereka manze ninjira yo menye neza nimba ubundi umuntu turi guhiga arimo indani umve buri kamanze ninjira menye uduhiga ubundi nimba narimo indani Roger that sir. sawa ibyo turabyumva దత్తనైతే ఇది ప్రెస్ చేసుకో. ninjiramo imbere nkabona arimo ibwo turi guhiga ndakanda ino buto I'll still find a way. kandi njye ndaza kubona uburyo bwo kwinjira muri mukiri kibazo Talk to my man. yeah All right. sawa ఇడ్లీ ఎక్కడ ఎట్నే ఉంటుంది. uyu bari bamwiyamye kutavaro minister అది రిమోట్ we ugiye ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఓపెన్ కాదు iryo rembo nta muntu ugira iryinjiramo atamemwiriye ఊళ్ళో ఇప్పుడు చూడలేదా kandi ntabwo nkuze mu giturage cyanjye నెట్వర్క్ సర్వే కోసం వచ్చాను. ngenje gusuzuma telefone nimba zikora zo muri uru rupangu నెట్వర్క్ సర్వే కోసం వచ్చాను. నువ్వేదన్నావు లోనకి వెళ్ళడం అవదో umva uwo ari we wese nta muntu ujya upfa kwinjiraho nanjye baranyangiye ko ninjira ntabwo bagukingura kiri kumubuza irembo rirakinguka uyu ni maneko ngaje kuneka rebe nimba igoko karimo imbere kugira ngo bari abasirikare ba special force bahite binjira bamwice రే అంకన్నా అయ్యా ప్రజాప్రతినిధులంటే మీ అయ్యగారికి సిరాకేమో abantu bose uriya mugabo arabakingurira ahari menya umuntu yanga ari umuntu ukorera leta gusa natwe abandi bose barinjira uyu yaje nka maneko ngaje gukora telefone umugabo bari kwikorera uturimo two mu rugo ari pause yipowe buriya nanjye umuntu banibereye mu rugo nikorera utuntu tw'udufilime nsikaminga abantu kubona nkabona umuntu aranyiyongoje kandi ntera umwakusha uzi ko nta muntu ujya umvuga cyangwa unyinjirira ngatera imbere mujya mubibona ibintu bye biba biguyemo isosi y'ibiguyemo incisha ndamagira సార్ ఫైబర్ కేబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం వచ్చాను సార్. mba nanje kureba amakabure yanyu ya internet ukuntu ameze na telefone ఇది వెయ్యిపోతే మీ కాల్ క్వాలిటీ డ్రాప్ అవుతుంది సార్. ibi ngibi nintabikora guhamagara kwanyu biraza kwanga బాగుంది గుర్తుపెట్టుకొని amagambo n'umugabo avuze ngaje kudukorera internet n'amatelefone ubutaha ninzajya mba narakaye ujye uyansubiriramo nsekesha ni comedy నిజంగానే సుపీరియర్ క్వాలిటీ సార్. ibyo mbabwira ni ukuri bamunagira ibipapuro hariya wese munagira ibipapuro kibabwira ngo aje kubakorera amatelefone ni maneko bamunagira ibipapuro arebamo kumbe harimo amafoto ye ari kumwe n'abamugizi wa nabi b'Iburayi baramuzi ko ari maneko మేము రావాలనుకుంటేనే లోపలికి వచ్చాం. impamvu winjiye nuko twakuritse ngo winjire ఇంటికి వెళ్తాం. uraza no gusohoka ari uko tukwemereye urasohoka ari uko tukwemereye akurayo ya buto ngayikanda ababwire ko umwicanyi arimo baze bamwatake buto ye yanga gukora అది ఇక్కడ పని చేయదు iyo buto iyo wageze mu rupangu rwanjye ntago izo ngizo zijya zikora zita zibana mba narashyizemo utuntu ఇంప్రెసివ్. uranyemeje సో నేను విన్న కథలకి చూసిన కట్అవుట్కి మ్యాచ్ కుదిరింది. ఇది ఇక్కడ పనిచేయపోయినా నేను గంటలో బయటకు వెళ్ళకపోతే ninasohoka mu gihe cy'isaha special force yose iraza ni kwatake చంపినా జరగబోయేది మారదు. niyo wanyica ibintu ntabwo biri buhinduke oya rumirwa లైవ్ అరేంజ్ చేయి rebe ఓకే kadutegereze మ్యామ్ మీరేం ఇంకా బయటికి రాలేదు umva maneko twohereje ntabwo ari gusohoka bamushimuse అండ్ ఫినిష్ ఇట్ tugiye kwinjira tumurangiza కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు వెయిట్ umva umu agent wanjye mwe mutegereje araza kubaha amakuru igihe imbere kuneka muri kabanza babwire nimba muri guhiga arimo indani ఓయ్
మీలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాం. ఆ చాలా మంది చివరిగా చూసింది అతన్ని. umva abashinzwe umutekano n'abandi mumbabarira nari mbaye nk'abana babeshya we uyu mupolisi yaramubwiye ngo nukuvuga ngo twebwe abashinzwe umutekano twahuye n'abagizi ba nabi benshi cyane banabarenze uzi ukuntu uriya mugabo yamusubije ngo abo bagizi ba nabi bose uvuga bari bakomeye ku isi bagiye bahura na polisi bagangana nayo cyangwa polisi ikanamufunga bari barenze ku isi bose yigo yarabishe baje kubafungira force yaba polisi cyangwa special force ఫోన్ టెక్నీషియన్. uri iki muri byo ngiye nkora amatelefone కంట్లేసుకుని గన్నులు పట్టుకుంది ఎవరు మీ టెక్నీషియన్సా cyangwa uri kumwe n'aba bantu nabonye bafite imbunda kuri kamera ndi kubona kuri screen mumbabarire bari mu matente kumbe bano bagabo bafite amakamera bagaragaza aho babateye bari guturuka special force yaturutse bari kuyibona kumbe nabyabye umva ndi kubona abandi bantu iyi ni special force yarishe madam hari abandi bantu tubonye ఇప్పుడు 2-3 గ్రూపుల గురించి sinabwiye ngo haje groupe eshatu haje special force harangije haza n'indi groupe y'ibyihebe iyo groupe y'ibyihebe noneho isana na groupe y'inyeshyamba wibuke ibyihebe by'inyeshyamba bose bibirwaga imbunda zikajyanwa ku rupangu rwa Igo bose bari bamwatatse uwo munsi ngo baze kumushyira hasi batatse umuntu umwe igisirikare cy'igihugu special force yose inyeshyamba ibyihebe byose byari byatatse Igo uko bashe leta iri kubireba abasirikare mwe muretse kwinjira abanze y'ibyo byihebe n'abo bantu b'inyeshyamba tunareba ibyo ari byo turi byihebe nibyo byabanje imbere tubije kwica umukafiri ari hano arabizi ko yatatswe arabanza ahindura icyangwe mu bintu byose ugiye gukora ujye ubanza uterekeho arabanza aterekaho bucece ntagahubuka ntagapanika gake aza ku gikoresho cye uzaniye amasasu Brad comekera bamucomekera ibyuma yatatswe kandi arabizi లోనికి వెళ్ళుడు ఇంకా రాలేదేమిరా కృష్ణడా ఇవి ఏమిరా ako wa musore winjenga wo bakamuki reba hakurya iriya hakurya ibintu b'imbunda minister cyari kibere kiri kutubwira inkuru icyara kiri kutubwira inkuru రా మన ఓటర్లా లేరు bari abantu ko mbona batameze nk'abajya bantorara ko barambona batameze nk'abantora uyu ni umuyobozi abantu bose nimba babikurikiye ari kubita ngo bari abantu ko batajya batora mbega we abakiriya barabazi n'abamutora ngo bano bantu b'ibyanwa ko ntabazi mu bantorara amajwi ya buriya nayo ntituyakeneye ఏమిరా ఈడు దేశం మొత్తం కయ్యం పెట్టుకున్నాడా ఏమి umugabo arabanza acomeka ibikoresho bye hano byose aracomeka yatatswe తీవ్రవాదులు ఉన్నారు. ఈ అర్థాల కోసం బట్ట కావాల్సి వచ్చింది ukorana n'inyeshyamba mugakorana n'ibyebe oya inyeshyamba zacu zakoranye na biriya byebe kugira ngo dushyire n'umugabo hasi kubera twibiye imbunda twese dore n'inyeshyamba zaje uyu arazizi inyeshyamba zo abazizi అన్నలు వచ్చారేమిరా ఎంతమందికి కావాలి aba bose nabari kwiga ya mabuye y'agaciro gusa వేలూరు గ్యాంగ్ తెచ్చినట్టు ఇదంతా రొమానీ సెటప్ cyangwa ni rumani wabikoze ni wa musaza rero watangije byose yarabanza ashyira mu gipimo isasu rye ngo rigera hose రాజన్న ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఏడే ఉన్నాడు. rajana na minister hano మన గురి ఆ బంతిపోటు twebwe dushaka n'urimo imbere ntabwo ari minister జై Jay we Jay ashyiraho akandakana kari ukagira ngo ari ku ndege arabanza avuza ikondera ibyo ni biki yavugije ikondera n'abasirikare bikangamo special force yavugije ubuduha barikanga ubuduha bwaravuze kuri uriya musozi umugabo yaragiye agura umusozi aragenda yubakaho inzu ahantu hanini shawo ubundi aravuga ati hazagira n'umuyobozi uhagera yaba abayobozi yaba abaturage yaba nta muntu uhagera mbega ni mu gahugu nta muntu yahashakaga ngo yarubatse hejuru y'amabuye దుకాణం కట్టేరా Govind tufunga iduka ryacu sha 20 knots head buretse దిక్కులేవు వర్షమే umva muri karo kanya nyiri iduka yisa ryama reka mbe niryamiye hano hantu hagiye gushya తొందర అంకమా feka nabigenze bite అది సౌండ్ కాదు iryo jwi wumvishe బతకాలనుంటే మీరు ni nka gasopo ivuga ngo nimba uzi kuri muzima ryama hasi naho ubundi n'ubu uhagaze uraraswa kandi ngiye yambwiye ngo mpagarare hano amasaha 28 sha boss reka niryamire ubwo ababizi babivuze తల కిందకి iryamira abanyabwenge buriya barumva నీవేమిరా Vikas uri mu biki ఇక్కడ నేను సీనియర్ umva uyu niwe musiniya hano niwe umuzi njye ntabwo naryamana n'abantu bantoye bose reka ni minister abasamugire batari bagira ibyihebe nibyo byabanje nubundi bari ibyihebe byo urabe birabanza bikandagira ku gikutano fata abandi bana bikandagira ku mbunda birabanza birabaranza mindani barenga igikuta bibuke nta kintu ngo kigomba kwinjira ngo kirenge muri kino gikuta iryo tegeko n'umugabo yihaye ko nta muntu ugomba kwinjira mu gipangu cyatamuhaye uburenganzira ni ikosa ikomeye urabe
पोर्शन की लोग एंटर हो mbere yuko bagera ku butaka bose bari bamaze gupfa bose bari basimbukiye mu gipangu bageze ku butaka bapfuye అర్థమైందక్క nyimara kubibona Ki kadu? nibwo namenye ko wa muntu ajyaga muri arasa zakadahumeka ariwe డీటెయిల్ గా చెప్తా వినండి rebe igipangu cye cyose gikozwe mu mbunda mama we igipangu cye cyose gikozwe mu mbunda bimeze biti dore imbunda arasisasu rimwe zindi mbunda zikikoresha hey! zikikoresha sasu rimwe zindi mbunda zikikoresha ibye barabicucumi igipangu cye cyose yaracyestaye hey! dore umuvu w'amaraso abasa yejeje shefu w'ibye abasirikare n'abapolisi b'igihugu baricaye bariga mbega urugo